share no na da ben na date ben bi ba so say no ni date ni die ma fa nto mitiri okay at least ni etwa mu kakra na etrebe 15 fu ho no mo ko kakra 15 November ni okay e de ko kakra okay the time obi ka say wo of odisi obi so won say permanent no anytime am dey share mo intervals na e be say anu dia me ka sam sisi ya no to so enti no emu one November ni me share esi me nya me menses December ni me nyai ana January nso me nyai February me nyai ti March ni mo na me nya me menses bi ana sa tam so na no kwa na na ti no mu bi am ne de etie enti oye no asesa de amenu sa kwa ne ne ba obehu sanya ne ban so obede obehu enti December ni 30th December come 24th akrana 19 anu and we win kakra kanti come 29th November December into December na come just say dey me call no Wednesday 30th Wednesday and I'm a 30th December and I'm the wo Michael it's Michael na dey no na dey Michael so akwa ya kwa sorry ti ya kwa sorry gidi for na me kwa sorry we gidi ni na me gidi na me kwa sorry gidi ti no ye bonfire san ye sofuka say na wo be ma sam wo be ma me fa ni to Michael okay and I'm see you mat ti me wo akwa na to one man na red so for say me wa kwa na so be ma edi apart from edi bia me fa kwa into Michael na nye se bia one na eden atu de obofo so say one canon of eti me wo me dana wo kan me friend na wa anfa me call ti ade chia no pa ana oba friend no se na de no afre me sa amada no afre me so awona na aka me ana na me dem fro was we so say de a oba friend me man kasa na see you matters na sanke ye wudi na wu ya just say moya o de bede ebe ma no eti yes one the yimi that day no anyim na namo ene yi mi na 100 cedis ena na namo ye dey eyi mi de mi be front ye be duru ye no ana send 200 cedis ba na namo me de mi na namo 100 cedis ye dey e koma no say 100 cedis no de man chop money ni ska bia ma bim to that day nya 1 week no say ma me 100 cedis to ma me 100 cedis da ba ide na no ba ho Wednesday to ba ye no na me sibra so 1 million na de ma 50 cedis ko twa akwa ne kote eti mi di ko twa we na ka 50 cedis e di bididi ye no anya dey say but for me 3 days no asisa dey onu sujo benya no na me say eno so etoso edionu enan akoma mu nsem dwumadi ebraso awia ise makos menema bega for ye gi adwa na ye de ebremo enu nti sabre bomodia na eka ye ho na ye mfa dwumadi no mbremo sede se na efata enu nti no bomodia na ka me ho wu akoma studio sase ye live ne ba Facebook akoma 87.9 FM akoma FM 87.9 na eshema ye YouTube akoma 87.9 wo be share link no e de ma ye ni na nso be subscribe na wa mi notification bell no so so you get notified na won so share ama afoforo pin so etumi enya bi ahwe dada afoforo pin etumi enya bi ahwe dada na bibia etumi aye kama enu nti hye so ema ye se obajoin ye ewo Facebook live, YouTube live, TikTok, and also some make us say, and also live, papa, and into Bomodiana eka ye ho na Rabbi One TV so live, Rabbi One Akoma FM 87.9 na Rabbi One live say ya na about 7 p.m. so ma say repeat e de ama ye Rabbi One na 7 p.m. so betumi ahwe o mesia betumi ahwe na 7 p.m. o say Chrome TV so edemo live san so na say ebo 1 p.m. ekono a onua ebewie wonum kase no na afi omo so de atum ho de ama ye enu nti sabre bomodia se obeka ye ho akoma 87.9 FM studios ebra ye to apete ba bia ma won so watumi enya bi ahwe no bibia atumi aye kama ma bedwafo aye krado magie adwai de na chese wonum so aye krado pa Akoma FM 87.9 Pastor Julius so ewa ha ena na akua ewa ha na yure ewa ha ena amasapon wa ha Ismail ebo ye chidom eni adonte na ya ena di ye ko social media live
na bibia etumi aye kama na sabre de ye beko na chese ye ne yenua baby akodi enkomo na Adepa Information Center Big Love Radio Live Sanso ena Otaibo Radio Modern Ghana US Live OPD Radio GHUK and also ye live Free FM 97.5 Techiman and also ye live papa ewo ho a ubenya bi ahwe fans of Akoma Nsem Akoma FM 87.9 family so ya said ya to so ena Akoma Nsem fan club on so and also eda so nti onsaka na wabomodin ase ewie wonso wo betumi ahye ede amaye na bibia etumi aye kama medin ede Marcos program no eye Akoma Nsem ewa Akoma 87.9 FM efi adwoada ede kosi efiada na wonso watie bra abo 1240 ede ekosi 310 10 that's no any different phone calls no enunti edru bra na wonso watumi afre na wachire wadwene bi na bibia etumi aye kama ya hwefo Akoma FM 87.9 Kumasi ya chiachia mo ya mam hi na me enhira mo papa se makoso a ene yatena ede aba bedru sa empempenso e monkoso a na monhye ne kama emfa emaye na bibia entumi enkoye yebeko na yene yenua baby ewo ha wode na asem ebedan ye na yenti asem wode bae ne yenhwe kwane a yebefa so awie yebetumi aboa no na bibia etumi atotoye na abranti a wode ne bae no menim se wono ne wa ha de a Akoma FM 87.9 Kumasi ha no de a minim na so akwaye twema mentwe pa Pretty Queen ewo so or say Mama Cause the one I'm Yamenie Nana Henry Ochre Alizo watching live from Cyprus. Always enjoy Akoma Nsem. Keep sharing. Happy New Week to Akoma crew and listeners. Nyame ensha papa and yenya ba Margaret Amponsa Margaret and so ejinemu live papa nyame ensha Margaret na monkosoa enhye emfa emaye pa or say Marco and crew. We thank God we are in another week. I'm always Akoma FM 87.9 Kumasi monkosoa na monhye na mon Arita Bonzi Arita so ejina so diemu den pa Arita Bonzi nso ejina so edine doson mebo no na ekọ monkoso na monhye emfa emaye pa na yenko na yene yenua baby ayensa aka no ha sei enkodi enkomo ai bema Festus Opoku Ageman ono no ho asam ne yekan oba ono a Festus ho asam ne yekan ono a ono a 87.9 Kumasi ene ne beyedwe ene ne beyedwe ewo studios ha say na sometimes ya minim ne beba be ma bi nkasa beto ne pa no de beye ne niema na fe wo bewie ne responsibilities no one person wo beye na eno so ye frɛ no a me wo ha bad wo se atrase pa de se wo betrase pa de lalai ena me se wanya wura Akoma studios ha say no de ene cameras wo ha enti wo betrase Akoma FM 87.9 Kumasi yehu yehu no da ai yehu no da bra Akoma Facebook live bra YouTube live Akoma 87.9 FM oba Patricia yabua eyo no a Patricia eyo no a wujidi Festus Opoku Ageman eye Festus anase no bema we na ne we ye on the share we nyin say ono na gina he wujidi megidi so ono akọ betra se mami ono a na ono akọ betra se Akoma FM 87.9 Kumasi na de kwa akọhye no mami ono a me fa nhye no ono a ya waje atum ai ono akasa aje atum ono a wono ana waje atum mami ba cho no le she mi nyin no sa ai wujidi mijidi mami say ye hwehwem na say ono a mami wo studio sa say mami wo hye ni kama de gina ha say no
nika we ya no hye de che wo no hunu Mami Debbie. Enya no a. O hye a wo de atade na no hye. No hye de atade. Akoma FM 87.9 Kumasi. No hye de atade. Say you know a wo hye wo no hye. Ka che me say ebra wo hye no no atade say na hye no. Na ye hu say you no atade kala kire me. Because so we gina studio so say pa no was want na say de me so manya ka kire say when you rest studio ha no ko de cameras ni we just started we free reception be na ya camera capture enti wo ba na so want na say ya wa ka so asem camera ne da ne so want na say also ba na capture we studio enti ma me bi say we Mama we Akoma FM 87.9 Kumasi. That may Festus no I shame me insane. Na mama was shame me insane or say or you no kwan shame me insane. There be me patch started free as chassis and Nigeria and you are seeing your no kwan. Ah mama na me go school no baby or no kwa die ye predo or no die ye fifi mu because so anye no kwa we nyina so etu ba bibi mu a che yam yam se wono a anaso enye ono na yemfo obi mo jan komo obi because maba wa no mo ha adwen yenko mama na me go school e wa afia ko bia Akoma FM 87.9 Kumasi so peme na meti ase ti meti ase no de me ko fie me ko ni fie me ko to aso enti me wo ha ko ni fie ko to school ni so pa cho da bi ko me ko ni fie me ko to aso a ni fie honom se wo hu na branch ye no hu so wan kasa ye na me mami muso mabatwe me kasa wo ko ni fie na akoto ade so wo ko madam da bi me ko ni fie to aso aha yankwe me ko ni fie aso na Nsem ba mu na me ka kira nse Festus menyem me first me kan no di matam wo honom enti me nam ha ma me busa me hede na yam se ma hwen yam de na yam se ma hwen yam de na yam se ma hwen yam ti me nua odi machi ana ohu na satam na menya 4 months na me nua hu na obo ma me amane se ma part nyem enkra ma me busa ma nka no kre no de kwato na danfo bi enu na me kan no kre ne kire ma me no eno wom ka se ye be ko ho nti ye ko honom na opade ni krom kasa ebusa ne se one me na enyima na o si da bi ode ne nsa benkum edidi di ma me atam ne ade no mo se ya che no krampo na 100 cedis na ebebe no e wo honom enti me papa e ma ye ba fie me papa ma ye ba fie enti ari achi no a ne bra pan ne papa e ba fie honom na papa busa ne se ya mfi no de age ana se boy na nkasa no se wa hyem nyinse no mo se boy na nkasa na se wa hyem nyinse no ni week no ba honom ebrem skade call hospital e wa fun ase enti ha no abrem 50 cd ha no abrem 50 30 na sa na me di wie medical school me be trese na wo ka me call hospital no wa fun ase awaka me me yade me dru ho na san transfer me ba gi ba wo honom na ma me mu yi me ba fie ye yi me ba fie case kane ade ma case ka 6 million o chia 4 million hospital base no chia 4 million case ka no ye bono ansa na o chia case ka no e ma papa no ye bono ansa na o chia case ka no ama papa no ne girl so te ya man tem hono ma ase ho girl nu humi ana girl yi sleme girl humi ana girl yi sleme ni ma de ama e girl yi girl humi aga e betuma sleme a no mo di ma tem o man tem honom no mo so me ho na ye dim o boy ni dim ma me atem o betuma dim ma me atem na da e di nyinsan kwa kwa tu o manim se o dim ma me atem di Kran sana ye be fie to aso ana
ana maame ye be fie awo nneoma etuto eni nyina ma yakosi maame bi su nneoma no anso nneoma no anso yakoji maame san tuto nneoma ni bi san keka ho oji honom enti mewo ya mekwa aso na maam ka se me mo na mane se mekwa aso se aso na ye by force am de akra no be kwa aso la kwatuni din ena ni nyina maame ye ya na maame ma ne de maame tuto nneoma maame kwa aso le no nti mi de kama me aboni nyina no am se maame adwuma nyina ye basa kama me aboni nyina onchi maame ka Akoma no fa mi nkotu adwuma Kumasi say school na nya maso te maame school ndi am chire wie oh we de nyinsa ni tro e ba cha me chire wie oh okay enti okay o maame bo kasan maame o maame so abo kasan amoje free first to so maame me de kama me aboni nyina no onchi maame ka ma no yes udi gunsani ani a o maame bo kasan ana sen na o maame aka chro say ma bo kasai maame de anka hwenkyira me sa aboka 300 million ese maame adwuma nyina e basa otonyo ma Roman Hill ese maame adwuma nyina e basa wo maame aboka sen 300 million onchi maame ka wo maame aboka 300 million me pa chan efri wawo mu esa wonyin sen yemu edikosi sa wo yemu me pa chan 300 million me pa chan and your mom golden baby hey oh maame wa ha oh that is great oh ga jem so maame wa ha oh maame aboka 300 million like seriously ejuma be na maame ya ne kan nyina se ya some vegetables Roman Hill honom oto den vegetables oh Roman Hill pa chan first so de ka enti bomadi ana check your accounts balance check for bank say see ana check your accounts balance ye hu de demo see ye na so be the bank for car ye fiti ase ye loan request ye benya bidi asoso okay mami bisa Patricia Pat mama what do you feel saying Pacho 20 years Pacho na wo ko efia kobi se wa ampem secondary school 87.9 Techiman Trabuom okay year ben Pacho 2022 na mi chile wie which was 2022 okay ena year ben ena wishia Festus Pacho 2021 mo 2021 bosumi be mo Pacho April 2021 April okay na mami bisa say Festus na catcher will say asa wo sha nyinsen no enye ono nko an ne dia ana no enye ne dia na se hwan ene kama wo say onu na kan ye o say enye ono nko na ehye mi nyinsen na ubisa na say enye ono nko ana ohu be ma foforo ka ho ana Mami ka so nkyere mbe makro ntimi nkyere mbe makro ka ho okay nti ntumi nkyere but o say enye ono nko ana hye nyinsen no yese wo ha na obetumi a kyere be makro hu say na ono nso edibi eka ne ho na wo boarding house na say day na wo day ehefa na wo tia na wo kode no be ba cha twede o ti twede na school no so watra buom Akoma FM 87.9 pon na akọ ne ho ana wo kọ fie be ba cha da man ko school da man ko school eda wan ko school be ba cha na won tan ko school ya ko bolo be ba cha na men tan ko school sa adentia be ba cha wia be man nti ena na won tan ko school na se be ya betumi anya kwan akosi wa gedem mama David dentia mama bibia but won tan ko school be ba cha de o mama eno papa diska be ma se fa ko school be ba cha but o nko ba cha de ene we stubborn ene na we stubborn because the mama papa be ma ska se fa ko school from Twede to Tabuom was me nko school dia de nti mama reason menti ase mama bibia me na to de bia na me nko nti pradudu a wodi ko school no
Predudu a won fan ko school no dɔɔso kyɛn predudu a wodi ko school. Maame Dabi. Ɛne sɛn. Me kan me you know. Predudu a me di ko school na dɔɔso kyɛn. Predudu a me mfa nkɔ. Nti ada wo bɛ fe Festus na wo bɛ kɔ hɔ no de unko school. Me ba kyɛn. Wo bɛ fe no. Ya wo pɛ sɛ ɔkɔsra no. Ɛno de unko school. Akoma FM 87.9 Kumasi. Na okɔ ade na ya no ye na wo. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ɔne me da. Madam Paso. Obi ade hwam nkromo. Me ba kyɛn. Ya wona na ya wona, maame. Maame. Da ha ne twa ni hwɛ dan na me na ha na me ntwa ni hwɛ dan nyem. Enti sɛ mokɔ na obi ada ne ba bi nkodi aka sɛ won na nyem wo amenti ase. Mokɔ anu makɔda no masɔre abafi. Me ba kyɛn da. Mokɔ amoyɛ dan. Sister, akɔba so ɔse akɔda ne nya ne dia. Enti yɛ hwɛ sɛ ne dia. Ana sɛ nya ne dia. Mokɔ anu makɔda. Maame Dabi. Ɔne me da wɔ mpa so. Akoma FM 87.9 Me Kumasi. ba kyɛn. Predo do sɛn. Maame. Ɛdɔɔso. Bɛɛ. Predo do sɛn. Maame bɛɛ 20 times. Bɛɛ 20 times na ɔno da bɛɛ 20 times. Predo no na ade wo ye. Ɛna ade nyinsɛn ye. Na wone ne twempena bosome sɛn ne yɛnhwɛ 20 times no na yɛ maame sɛ nye de obeti Me ba kyerɛ April mu o. Wone ne me kyɛ sɛ wone ne tra April ne waka Akoma FM 87.9 Kumasi. Wone sɛ bosome be mu December 7 December. Oh okay, nti April May June July August September October November December. Oh okay, and I would nyinsɛn ye. And not 20 times they shot. Maame ba kyerɛ no. 20 be. And I didn't go from April to December 20 yaboka. And so crowd when you 20 April to December. Oh my God. Me pacho. Who go school? O ma me na adwuma. O ma me adwuma. Akoma FM 87.9 It's only be a da wonko school no a wo se wotutumu no ya wone ne kwaton vegetables no Me ba kyerɛ Dabi. Ono kwa na kwaton vegetables no di scanner bro se fa ko school. Me ba But kyerɛ. se bia son se bia nya adoma me fa che me bi ote ya nyina ye pani ada okwan dokote ne de wo ma me vegetables ka na ode be ma se fa ko school be ya wura ba be hwe no wo mfa nko na ode akoda be ma nchen emotiri nko Me ba kyerɛ. wo nso a wo kondo dia wo begya school akodi but untumi hunu se da say ma me nya school na me fa nkobo me ma me nton vegetables no sister me no na edi Maame nko Dabi. okay that's great. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ena na Festus de ma wo a we de support wo ma me vegetables ne sika na wo de ma wo se fa ko school no Maame 10 cedi. ada wo be ko bi ana say ada obekọ akoda ne ho bia ono obeda na ode ma ana say every blessed day ohun se me ne ba we na to ntime bo na kohoma 10 cedis Ba kyerɛ da me kɔ akɔda. ti ada wa ankoda wo ne wa na de o ma 10 cedis no age se wo kɔ ho no ono woda ansa o ma 10 cedis no me pa cho mo trinko Akoma FM 87.9 Kumasi. otua waka Ba kyerɛ. into one fa was a girlfriend Ba kyerɛ Dabi. so you say on fa was a girlfriend Na na girlfriend ne me. o ye de ni Ekuapem. ekuapem ne wutitwi pa se ada wo bekọ akoda bia na o monska obi fu obi se girlfriend a o monska ebia every day bi ho a nya da bia akra na at least enye da wo bekọ akoda ne nche kwa na be monska 87.9 se da wo bekọ akoda ne nche no be da na be monska dia wo tua sasneka na je so obu se o ye prostitute wona ne da na o tua waka Me ba kyerɛ. Until there is no single day when na nkoda ya wo ma uskada
There is no single wako school into what there is no single day that crocra anyway be a manifesto sana bad or Sunday Misika Akoma FM 87.9 Kumasi. April, May, June, July, August, September, October, November, December. 9 months, no. That when any better be an Moska. 20 times now, what can when any die, you know, or Mausika 20 times. Maybe try any none or the mammy. Oh, man, or dear mammy. And no crying yet only for Debbie and Pan or the man. The boy be quite done, but Uber sorry free, I befi. Oh, my lorry fempo. One who are dinner who call you, Yano. Ma sika krase fakoto motonom na enhyemu anemu otumi di no agya kwan tra seko Akoma FM 87.9 Kumasi na ukone ho sex nintia ne ho na ye ofe ede na no ye ma wo pa acha no ye hwe mame nti sex na me ba chai sex na ono ye na nti na ma ukone ho me ba chai nti 9 months a woni first to start wanye bibi papa bi amfa ama ba cha dabi wanto books da ba cha dabi wanto atade anhye woda ba cha dabi wanto dross anhye woda wanto nko ama wansra da dabi wa ma uska se fa koyi wuti da because and my miska ma mu koyi miti mpredo do se Akoma FM 87.9 Kumasi anu me ne na ekoye enu otu yae atama wunshi a first to no na wunyi wuti na mi wonyam bosumi be mu na wo bosumi be mu pacha mi December mu o ena me wo September ena wo September pacha mo cheke ma me de December 1 month onyim ye 1 month to December, January, February, March, April, May, June, July, August, September. That's right. Akoma FM 87.9 Kumasi. Binya 2 weeks before. Wow. Utumetra 2 weeks after. Nti eye normal ede emaye. Na woni no da ubeka 9 months a wodi share no from April to December no. Na mo bom ho ban. Yen hwe se bia na ho ban bo bi wom. Ti no say akoda na nya ne dia no. Na mo bom ho ban ya na. Me ba cha da bi. Da krumie no to. Da krumie no. Me ba cha no to aduro. Akoma FM 87.9 Kumasi. Oto aduro ma nsem na anom ye de. Me ba chai. Okay. Na ono nso de condom de no wompe. Acha da bi. We uhun se wanyi su condom da. Acha da bi. Okay. Enti uhun se wanyi nsan no. Ya wo de kwoto na wo na wo de to nanim anase uhun se wanyi nsan. Thursday me ka kire no. Me ka kire no di matem. It's me 4 months na my sister baako ebo me maame amane se menyem na maame ne me nyina ye kɔ honom ene na danfo maame adanfo ye kɔ hono de kɔto wo manim. Akoma FM 87.9 Kumasi. Obapa omo mu fie ono ankasa wona dan ba chan. Okay opapa na abusuafo no ebi hu se Festus e de wo ba fie ho me ba chan hwan ne hu ne bra mienu ene hu me ade ya no maka kire wo choma nka hwe nti omo be dia dance se na wo be da ho omo ya dance for. Okay but o ma me ene wabusuafo de wo ma hu ni se wo twempanada ba cha da bi kwan be so na afa so a wo di sie wo no mo sa no a wo ma hu na akwapem se wo Akoma FM 87.9 Kumasi. Eto de me tama mi ko school no te de na man ko school na makɔ honom anopa wi anwumre na anadwo me ba cha me kɔ ho anopa bra wo ma me 10 mu ya bra na o ma me kɔ ba cha na o papa nso mo ne netie ba cha da bi o papa no ma me agya aware ba cha da bi o mo da sote mo da sote but o mo nti fie ba ko obi ati ne fie ba cha o driving yo kɔ kwan so jo papa de ota akɔ kwan so tu sha ma wo ma me kwa na wo ma me ama osika se fako school ya wan kwa wo de kɔ share Festus wa Akoma FM 87.9 wo ka chen se wo kɔ school da ba cha
Obusa am simi ko school. Obusa bi am simi ko school. Nti wo di ada wo be ko ni ho bia no ya na o ma me susu se wo ko school. O ma wuska. Oh. So be ba no akoye ohun bia wie. No sheda be rose school atade na hata ho. Ti se de ewu ko school no. To ba no obisa wo awose wa pon school aba. Na me nche school atade, me di school atade ni gu fie. We di me chese wo ma me be fi na gu ho ti se de ewu ko school no. To obisa wo awose wo ko school. Akoma 87.9 Kumasi. Pada pa na ada edie no. Na ka so yo maame. Maame kura wa ye bi. Akura ya na funa kakraka wasa age na tina wona so wachiri bremo na ebe yo ya fana de ma no. Na ohunu se de sitie. Na ka so yo so kone kobo nwoma. Kone kobo nwoma na fa behwe no maame adwuma ba na na ye wo fa. Kura mi ni mo anim kakra. Adwuma ba pa na ye wo fa na wo pese wo hwe wo bai. Emma ne kono obeye bie na won so de hoahoa wo ho. Bra wani mu kakra 87.9 Kumasi. Adwuma bɛn na ye wo fɛ pa. Ba cho adwuma ya me fɛ ne lawyer for. We are lawyer. Oba lawyer. Ana police, ana soldier. Ya me fɛ pa. Doctor. Nti mu de na na wo person ka wo bɛyi na wo ton vegetables. Atosode sana o se da achi de ono be police ni o ka so be police ma on so ye wo faint na wo pe ti na wo pese wo ton vegetables atosode no a na nka wo de hwe no wo be ye police ni ma wo hwe na tade wo akeka hyem na o te charge office and then the charge office ni oni ni duku oh this here ya no kafra why okay enti mo de kwato na anim no ogitu mu ehwo a na se ho no wanyantum ehwo wanyantum se yo no a edi asem no ka kire mo ehwo no odine sabenkum edidi me maame atem ho nom ene ye kofie na de achi Monday ena papa ne bra panyi eba ho nom Beka say 87.9 Kumasi. Oh, papa ne bra pani. Na chese sa ne bra no uko fie ho anu ohun. No mo mba jitu mu. But ono ankasa no emu no hye wunyinsa ne de na onka ho. Okay. Enti wan na na hwe o papa ne bra pani no e na ma wo se sika no anase ono ankasa ne botom. Oba pana ne kwaka sai na my obla me 1.5 e de call hospital te o ma no obla me 50 cedi o ma na de brewo o se ni bu so 87.9 o ma no odi aba o ma no obla me 30 no jai na ma me na san to aso ma me de chileye ma me na ma me scan e di course kuma me de chile me wasi wieye. Enti unyin sen na wo gina sen SS3 na wo SS3 na che sen che wo ba betwira no oh okay enti ses na wo ba bet wo twa idea chamankoyi sister kasa kese mankoyi wankoyi pacho debi yey wankoyi results no Akoma FM 87.9 Kumasi. Yey yabade ebekro yaboka egu etiefo ni ahefo yi yaba ni ebekro we have come and we are going wo maame enfie dodo a wode hwe wo suku wo papa kwan so kro odrobani meboa ka kwanhia ene ho akronfo am robese ye wo kwan so ni nyina wo papa eno maame o maame ma ato so sen pacho 4 nkwa na ayo ba pacho debi o maame ma ye 4 Akoma 87.9 Kumasi. mododo ye sen yes 6 mo ye 6 mo mododo sen na wi SS pacho mi ensewie e ma wo pacho o mo nyemoy pacho debi ona woto so nan wan kwa you resource ni bisa wo pacho debi wo mafa
kem Kwa koyi. da ben Me kwa koyi. ube kwa koyi ni da ben Choviti next week e kwa koyi. e ba da ben na next week na ba ya che. enye ha na aba ikra sen ka refi so wa twere wa Ma me kura ka se mi nkoyi. Na me de ma me kwa koyi sa. ube kwa koyi sa ene wona a wode ti we ene na me chiachia o ube kwa koyi ne wona ya wode ti he me boa nti mo ba no matu ne din Me ba chaw ma me na eto akra ni din. o ma me na tu ne din ya be ma na ne we na tu ne din nti mo de ne to hwan Ba che de ne to ya sofo. ado no na hwe wo Me ba chaw wo numu nsem no na ebo ame. okay ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadi no anu aso so awutie na tiefo ni mahefo ya mu achichiri ene benche ye ababa wa ya ye ne no edi enkomoi ne dia ene Patricia Yeboa na memo ne tofa nkyere mo na afa menko mento sempa enfama Festus wa ma yati fifre pa wa ma Pastor Julius na creative fifre ma kasa bre na me tie nyina na me hwe no ye wi akasa o mo kasa ye nyina da wo de hu sika ba mu o mo akoto aduane adi because wo ma bre o ma aduane Pastor Julius abeti aduane a wo kodi ye nyina twere ho na ni nyina ne se Patricia Yeboa wo ko school afia se wa kobi ampem secondary school otumfo Santino otumfo ne maame school ena akoro nka ye de hye ene se wo ko ya form 3 no de ko hye Festus na wo se ne pe ope no no so ti ase na ja wo sori a na wo ko ne ho na o maame manisika se won fa nko school a ahunu o maame to atohede wo dwom to o manisika so won fa nko school no a o hwema wo maame fro ka ko dwom a na wo ko Festus ho enti no o maame be free dwom be ba no akosina gedemu aba no aka che o maame se 87.9 Kumasi na oso wo hia no April 2021 ena one ne tran ya December ena ofefro ena wo September wo ye no omode kwoto Festus animu a o se mo fa sebie son sebie nya adom kwase asem femfere mi sonko enyam na menyinse no ti Festus papa ne bra pani ena ekoje nyinse no according to asema ababa we kan e kire ye na wo kire se April to December no one ne die mako be 20 na ada wone no ankoda no o maniska ada wone no beda no ene o man 10 cedis wone ne da no man 10 so wone ne da no otua ne ka but ada wone na de o maniska ene se wadi nyinse ya branti esenye ono na be ma foforo bi ka ho na che se akra ne hwemu nyina akoye basa ne mame atosode a woton ene wode ahwe no a ne mo anketenkete efiri ba bi ba ena ode awo nti oba ya Festus enhwe ne ba so wose mema ne do so a won kire be makora wo ka ho bie na ne mame ka wabo enam so am na tesode dwetire nyina ahye no nso no ontua o ma Akoma 87.9 Festus mame ma wakwa ba eya no abom se bema kayo da eda na wo de kwase ababa wa ipe how romantic na wo ye se ya na anti ya na ade che no mema mo kasa se no sa se ya na kasa mpacho se ya na kasa de amo metwe no mic no nko na no kakra ma me mara me ding me kasa nya ko me pacho mo ma me kosia pacho mo fa kosia no me pacho mo si fam se si a first say obekasa wo hia kosia dabi mo fa kosia no na ne fa shishe mano o me fa shishe mano ya first so obekasa wo hia kosia me pacho se munya snap mo fa ka ho ma me na nyedu aha ya Akoma 87.9 FM mama ye kaza Pastor Julius me pacho bra be presentation yi na mo fe ma me bra ye twen ama Festus ekosua no me pese kosua ne ba
Ahaya Akoma 87.9 FM. Akoma mu nsem dwumade no anu asugu so awutie no. Na o hwe ne live ewo Onua TV Adamu live tokro ncho no ne manchwa biamo Onua TV Adamu live o say from TV so eye live Rabbi 1 TV eye live on so ewo so na Facebook live Akoma 87.9 FM like and page no comment na share my YouTube eye Akoma 879 FM YouTube and also bomodia na ese link no efama ye na bibia enya kama na ye monitor tew first to say answer no beka sanete for wohia kosia ye kotoni kosia no e de abre ni sesi a ye nto create ni na amra na ope kosia ba kope bibi ka ho biem oh Akoma FM se bibi ka ho biem na ebema no aye effective a di abona aye effective bonidua waka se ni ataka ai snap on kan enye na bibi se snap ka ho ma ye hu ni entopi nka ho ya snap on kan akoko so nka ho momfa modikosia ba akopɛ da se yo etiefo emi say efri be na kakra bi mu enie ena ya bomoa ye ba ye piesie ye ka akire ye wo faase ebi bia presla papa de ba ye na o ka say akrai operation ene ho niema ene ada oba ye what nsem bebre ya wo ka ye from day one the to akra no hospitals ahodo a wonom akro ba bi ekowie ye ene sika wo mo ka se wo hia ansa no mo de ayesa operation no na yenso adwuma na ne ye emo adwuma said de na akra no 5 years or de ko 6 years nation situation a yentume enhwe ema no enko nti ye say Akoma mu nsem yenso ye baye ya fam de bia 260,000 no Akoma FM 87.9 Kumasi yense nyame adom obenya bi e de aka ho na yetumi e de akwakwasa akora yi yade ma wanya nkwa sanse ye nim de daachi bi Prisla Opoku Bwahema e beye e de ama oman Ghana e bia me ebedru ho no na menti ase a menya mfaso bad e bia na mema ebia Pastor Julius ma ebia na Akuyamba evangelist ma na Irema wo ho ebia ne a obeboa no wonso ma wo ho a daachi bi de akrai baba be ye no nipa bi ebenya mfaso twitwiri die e de efri ne so migidi se wo ko Pentecost se wo be yesofo ma me pani a 87.9 Kumasi so asesa instead etie bia nti kosia na ba thank you yenwe na yewia ya bodua na yewia tifatosi enti no hwe na amo na kosia ewuro fatofom se be bodua enti no e ba ya jene fel so na ya famu die bia da ye betumi na edinkan ye de bi ema no na anso de wose yenya no na yesaye kakra ye de to aso ye boa ma ye nua ba ye no so one crime ma medu fie Akoma FM 87.9 Kumasi enti no Pastor Julius na die nipa be ya na Akoma mu nsem de Opoku mama ma wa ha Prisla papa ni mama ma wa ha ya na mama ya na pomete say nyame adomboko bia ye boko de ye ba Prisla na what to say mama pacho no hoye nyame adom ye nimsese de etie bia no nyame ebehwe no nyame behwe no e de amaye nti no we de ye nkasa enkwa chiri because ye tie for ni ahwefo mo ehwe ye dada no omu nyina ni problem na ewo ho no but the baby sansa no condition no 87.9 Kumasi ye pese update ye nkrofo ma wo mo ehunu ya fa na manne yeah because said Dawson ya chino near the near corner the near back or yare akrane yare so what's na kemu na nkrofo hwe no we hwe no we hu na no hwe no na ye bisa ho nsensem no Dawson ntine ya fa no ama say na ne ho sete mama sisi de nyame adom yara na obeda benyane ne de stella ne ni echi de ya na ahonhono ni echi na ahonhono pa na ho ana se obo wa no kum Akoma FM 87.9 Kumasi eno de egusu a ewo ho
Okay. Na sika no nso ya twe ben kakra. Mama mpacho han. Ya twe ben kakra. Na mo ne doctors no edi nkomo kakra ene nurses no. Mpacho ye ni nurses ni doctors ni bi edi nkomo. Na sika no mo ye se nkomo beji full payment. But as a doctor ne ka so obeye surgery ni 2 oye ba kwa 3 months na obesan ye ba ko. Iti nyame ya adom ye no makasa ama enti asia ye adwuma ya send sika ni mu half amawo. Oho. Pastor mo pai ba ye nyame ase. Pai ba ye sie fo pai ba ye papa. Na ahase no ankasa de papa. Unya tu na ahade won say de ya kase na obi timi ba na ayense kan atwe ne ma bo akotokosia so odo bo say we na kosia na nyama so enye bibia say nyame adom ye ha ye adwuma nyina no nyame ne ye wapam no senti asem den se den kuro nyame ma ye ho adom de be ya ho adwuma no kwasem say oba ye nyampa ye ba ko an ye bopa ne to de be ya adom na nko mbe so sika no kwa half mu nka chire ene say ampa so nyame adom a abana sa no nti me jini se ye nyame ene opese oma abranti ene ye ba president hu se nyame nsa wo de ye bia mu na ma ma we hye mu se de omu ye bia so mu so benya jidi because any point bi se ama na wan kasa no wabamabu tu hia we chechire free afoforo bi ho na menim se nyame aye wei ama ne hu se ene da so ye den wo ho se ne ba no betumi enya oje nti ye da nyame asepa nti ya da doctors no so ase se so ya de shedi ma so ya de shedi ni mu ede ama yensa nti se da ben na ye be konkran mama bacho nurse ni can say doctor no be too Akoma FM 87.9 no say that my actual date no but nurse ni can say bit my 31st July ya 31st July na say ne week okay ko ban sa dia e be free her weekend dia Saturday okay yes Monday timi akọ na Monday timi akọ hospital ho na yakwanti say de ye hia ene empaibo na nyame so adomara kwa president so amanipa bebre aye enshira nipa bebre di adanse enra me sende adanse bi de ma Ishmael na ose osende kakra and the Akoma FM 87.9 Kumasi. Oti na ye na reho no send this can be by. O send be by na chire e na ohun se na down for power pen asempa as we nya adwum how ya de. Nti o sign no se da bi and ye minyina madam for ya na mu. Na minyi kakra bi a metumi 10 cities na me mo mpa ye mu so na me send it. O say Sunday ye so say be 5 days as a 4 days later. Who seen a down for no air record. And Ram say Ishmael wa say ya on a half to sumame Ishmael wa ha nka order to soma ye hu say eya na enye adia nyamenam so a wo ye me de bia maka say wo ye adoye akora seyia a wo hu na mani seyia ense se wo nyame so eye wakoma so ade ma nti se de tie bia no nyame be ye wakoma so ade ma efi se nkola no omu hu ni hawo enkola hu ni asem omu ni omisa ni omani ni omu hu nti omu mpa ye no nyame tie nti na wo ka kire ye se ye pese ye ba osoro ahima mu a ye nyete sa abofra wei nti se ya nya abofra ho no ye nya ho nko because wo de ya ahwefie se ntokwesi akwa bitumi akwo ne yonko akola na mpanimfo na kogina enkohobiem se burusu akwo mo bu djuma medu seconds na wo mo aduru ho okay pastor Julius adanse ne na kenkan maye na wo mo hunu. I think may God richly bless you and your team for helping to gather money to operate on the little girl. A friend of mine had a mental breakdown. He started acting abnormal, so I cried and prayed to God for divine healing. Before my friend's mental breakdown, I had already sent some money to your account, but after what happened to my friend, I decided to send another money in his name for divine healing. 2 weeks later, my friend started showing signs of recovery. I'm so happy. May the good Lord who healed my friend's health, this little girl too,
Amen. Amen. Wow. Powerful testimony. What a powerful friend. Nyamisha and papa. And for pastor, say what to me. Never say at abnormal. Very powerful friends. These are destiny helpers. Yeah. When so any enshira yeba and so emma enipa binom and so enyai womo a omo donate sika ne bie no free akoma pemo eye bie se yo mu nim ne ba bia omo nim wrestler ba bia anyi omo busuani no enyi omo hwe no but obi o wa utumi se onibi ofa mako mini bi o mi titu ye ma me mpani free mako mini bi o ma me abre wa me ofie nso we di age 10 cities ne fama me nana no na me hwa na ye ma reho so what you say ti omo free akoma I will go through your empire so say because I'm here no hotel me and so money way drip no free ne so that was Thursday one coffee cry so you can imagine ne de buy mama ambrewa no ebi so sa e buy ono so sa ewura mu amonye we na momfa nye na omode ompa eboa de attention nti na ka ho bi na ma doctors no cry na etumi enyanti asia etise ye wo se ohina Akoma da Nsem said bia no da ne fa Akoma 87 nyame na ada no Akoma because initially na ye din wa bobo say na doctors na o madwene se o meje half payment but all of a sudden corona say afedi we dem fa half na after that in 3 months na mo say be second one na enti I think say nyame na wa ma de asi no asi ye danase ye danase pa na adakro mu free ha kono mpo Akoma ba akoni adwen ba akon aye de bomba ye etai chide no enya asem ketwa na chese nyame beye ahade ye ni obi a ye wo Kristo ye wo Kristo enti ono de ye de meta ye dwumadi bi aji enti wotumi ade nyina ye na ye hunu saa no ma fefe we na meka nkola asem nkola de mesi se wonya meye ya brabe ye bi na nyesa emani ntwamu ansa every say ade bi wo ho enye mpaebo kakraka bia enye dede bebre enye fasting bebre brabe ye saa de we bi ya doye se obi aba na ye bibia wa de wuwo bia e bia eno so na nyame gina odo so be ya wo de ama de ede ama wo enu ntina sa na tie na ye de ba ko ne ma no ya ntena ho kwa esan ye se ye besan atwo so na de 87.9 Kumasi ama wonum sana Akoma mu Nsem dwumadie ye ade ye wie na bi ba kira ye san frɛ menyi ne se opoku na wagidie se ye besan afrɛ obiem na wonim se de ama wono eno ano no but sa bre no nso obi nso kɔhwɛ ya eye ne mɔbɔ a ɔde bi ba ye ntumi mfa na ɛwɔ se ye boaboa ne nyina no nkakra na ye san de ma wo because ye nim se eka no dɔɔso ya na ye nya ne nyina enti no nyame adom pastor de ye nya ye na mabobo ya me de ahye Akoma FM 87.9 Kumasi kufu enti me pa chaw sika ya ye de ma wo ye 30,000 300 million ajafufu ya de sika ma o ye gina na metumfu na mu e gina media general na mu e gina Akoma FM ana mu e gina ma course ana mu ene team ni na ana mu ene ya hwefo ne ya tiefo e de sika ma o nyame agya nyame oba ene so konfo dem amen enti sai fakọ na fakọ ka ho na ye nim se ebekọ na anim kakra na afi mo tuni Akoma FM 87.9 Kumasi na se Akoma FM 87.9 Kumasi se ye meme ba nkasa na meye se ye pastor ba nkasa na ebe na nakua ba nkasa na ebe se ye obi ba oye akoda no nko ade wo ye nyina ye de penny situation enko na akoda enso de enko so ti ase enu nti ne ye de ye nti yesremo monhwe skane so ye na monfa nkoye ne a ewo se mode ye sebe ya yenso a ye free Akoma pem e de aye de ya ye yenso
yebenya enije kakra ewo ya brabo nya radio station bia na fa 87.9 Kumasi wadaroma ade asam na wo ka kire yahwefo ne atie bia mi ahwefo a hweyen ene atiefo atie nka nyina wa fidie so ye meka ne se awurade Nyankopɔn hyira mu wona oni bi no akeka wansase pese abofra nya pomdin na wasandi bibi di aboa abofra pomdin no awurade Nyankopɔn nhyira won na emanya adansidie se die binum de wadanse eba no igidie se adanse ne bekoso adoso sentini se enyuma pa amada na di ene wotima amanya de boa abofra yaresa no nyame bekoso ahyira mu amade mo ahwiri nyanyame ahyem na mu amana ye mohu na ba bia mu begina no Akoma FM 87.9 Kumasi before kwan yi so di asida mama course ni team adofo de mama aye tese mi hu de mi nka na mi hu de mi nye nyame enhyira mu na wo mama dwuma ya mu ye enkoso antre na nya kese pa sentini se adwuma pa mo fa to mu so na se nyame ehyira mu na wo mama dwuma na ekoso ye kese nyame namoso ama enne ba bia edui bigidi yese nyame ayawie ama abofra benya na pomdin awurade Nyankopɔn firi soro na onhyira mu omoma adwuma nkoso ama ahwefo a ehwe na omomu tie nyina nya ruhyemu mu ewa adwuma pa mo ye awurade tina nim nkyem no omo nye kesi kesi Akoma FM 87.9 Kumasi nyame nso enhyira mu nyame ya adom na samo kwa Nyankopɔn emfa mu nkodru asomdwe mu yebesi bia nso moma ya so nte sebe ya yebekoso ana yama yetie for update na wo nso ehunu se de omo ye ne se enekro wadaroma okay yeda se ama yense damasi okay sia ye ban ya no ama ne kisi ama ye why o kwanso no ato category Akoma no wo pepa nso okay ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem dwumadie no eno a ena waso egusu asa abiabre wonso utie no afei Ismail me pacho brana yentwa ye ho emra tiawa ye ba na afei yentwa ye ho mra na afei ye ba ye ne first to aso ensumi saade de ene wonje ne banfa ne nko akora peche no na wontwa ne bia no ana no atwa dada mi ntwa ye saade be che mama kwa akotwa ene me kyekira akora de nkoto ni moto to wa abontin se kyekira akora keto ne koto be ma ne moto to mpatwan na wode to no ofiri ehwe fo mo na de nkoto ni moto dabi yima no wode ne to so na ana ko ofiri wo hwe ho anka ho na ko ba no wa na se de ni to ye se ofiri nto bibia betumi asi etika ofiri hwe ho a anka wo ko ba na se ka be ma Festus Opoku Ajeman ono no ho asem ne yeke oba ono a beba chan Festus ho asem ne yeke beba chan ono a ono a Akoma FM 87.9 Kumasi enye ne beyedwe enye ne beyedwe ebeyedwe ewo studios ehase na sometimes eya minim nie beba bema bi nkasa beto ne pa no de beye na niema na fe wo bewie ne responsibilities no one person wo beye na eno so ye fe no a eme wo ha bado wo se atrase pa de se wo betrase pa de lalai ena me se wanya wura Akoma studios ha say no e de ene cameras wo ha enti wo betrase Akoma FM 87.9 Kumasi yehu da yehu no da ai yehu no da bra Akoma Facebook live bra YouTube live Akoma 87.9 FM oba Patricia ma yabua ma ayo no a beba chan no a Patricia ayo no a beba chan no a no Festus Opoku Ajeman aye Festus anase beba chan no a mama we na we ye beba chan o se we nyinse beba chan o le jina he ono a wujide mejidi so ono ko betrase mami ono a na ono ko betrase Akoma FM 87.9 de kwa kwasha mami ono a mami mfa nhyɛ no ono a ye waje atum ai ono akasa aje atum ono a ono a na waje atum mami ba cho no ye hye mi nyinsɛn no sa ai wujide mejidi mami say ye hwehwem na say ono a mami wo studio sa say mami wo se ni nika kama de gina ha say no nika we ya no so de che wo na hu
Maybe that. And then what? We see how they are talking about it. No, sir, they are talking. Akoma FM 87.9 Kumasi. They are talking. Say you know, I will share no say. Catch them say a bra we share no ma pa. They say na national. They will say you know. Chata do kala because some were general studios I say pan was one to us here there most many catch and say when you rest studio no kwade cameras we just started we feel reception back na your camera capture and you banners also want to say you work as was camera na so also want to say also banner capture was studio and you mami bisa say Mama, Akoma FM 87.9 Kumasi. That first choose. No, I should mean saying. I was saying, I say, I don't want to show me saying. That be me patch started free as and you were seeing your no crime. Let me go school. Baby, I know what die, Predu no die. Yeah, fifi mu because so anyi ono ko a wo wanyi na so etu ba bibi mu a che yam se wo no a anaso anyi ono a ne yefo bi mo jan ko mo obi because maba wa no mo ha adwen yanko Mama na me go school e fi akobi Akoma FM 87.9 so peme na me ti ase na odi me ko fie me ko ni fie me ko to aso enti me o ni fie ko to school ni so pacha da bi ko ni ko ni fie ewo Onua TV Rabi 1 and afi wo say from Facebook and YouTube so live ansa na ye twa ye ho akwa ye presentation no na ye to sampa e de ama Festus ye mo akwa ba na boko de sorry nyame adome ho ye papa okay na me say Ababai Patricia so ni mo no cheni ye pa na me ka so ni mo no ko ko na nim ansa na wo be ka say ai woni mo na woni mo no okay enti Patricia say 87.9 wona wo awo won hwa akoda no say na tie so ni ma wo me hwa akoda ni wakane de yentie wo de Edin kan o kan se mi se mimi e friend ni maami di ni maami atem ni maami me friend ni maami conference call oni maami odi maami atem so waka so ni maami atem a on fa kusia me bun lezi ya me pa cho me kra won so ka so bedin kan abodua yi kra nsa na me chema ba de won ka ma ni na no me kan o say me friend ni maami o fun so di na tem me friend ni maami o fun so di na tem da maami o to no pa on ka so my friend phones na tell me that one can chem Daddy edin dey bisa one who the news and about 4 months Daddy to what say all that ya was starting na 73 no good and one na me passa wo sha wo de na se free na ye hunu se ampa eye wo de a ana se wo de to so tini e ma na me sha se free se me ni abrantie bia wo so enye no de a wo hwe no wo se wo hia no o se ne pe oba ufie obehunu oba wunua be ma pani bi me pacho ma ye hunu no ne ye so ye ko mu se ne ne 87.9 ma so hunu no ma e ho ga min kai ho kra me sha kan kai ho sa un kai bra wo hia no min kai date kra ndi hia no wo shi afi kra wo hia no se wo hia no afi mu nie enfie mi enu mu nie na enfie mi nsem wo kai min kai baby awo kan baby awo kai ya wo di ne mo me shara me as me the man ko ni so di se ba cause me shara kai bra are you serious? Yeah, I'm serious. One kai sa won ne die. Oh, that the man die. And asembe na aka che me. Oh, yeah. So won shada kai so wodi nyin se bra. Won kai pa sa won ne die. Me nya do. Enti kira me baby a won ne die. Kira me kwan a wo fa so e be see ya. Oh, cause I see me 27th of December. And I'm me and a half year 6. One ka 7th of December. O 7th of December no fa nyin se. Wo shia na April. Me Ena onyin se December. To aso.
bema no ho 4 months na dey yin buy of friend me ba baba ko me ba friend ka chen say na ba satan ko wedding say me pa church o say aba of friend ba na ka chen me ba friend ba ka ebo ma Akoma FM Kumasi yin say dey nyamia yin say dey nyamia ana sin chen me am say yin say na nyamia wo ba mia ya oma yan ko kan yan transi because something me ya a Christmas me fan show ema ni ko so tin ko kele me kai wani ntum o ka chene ma na ndi ntum ma ni ntum ni da so ka ni ntum ni da o ta ka ndi matam ani ni ntum ni matam so aso nje no ndo ko na ko ji nje ma ma 87 ma sa ko bia waka aso ha mebi o ko na sa msinya media nti o ma mbo ka chene na say ene hwi mo nko ene mo ko man ska so fan ko so to o ko so to e bai mo ko man o so ni man tetegana o ju hospital ba da mi tetegana sha Nsem ene first offense 100 cities wiki bia o ka me boa me to boas ba cho man fa na ba mama ya ni ska mama ya nkasa o boa ya o boa ene ma ya sika no family no boa ya nkasa o boa ya o boa akara we na mi cholo we na e ma prajuan na mi boro mi ni fine omo ni so nsa ni ze na ko ji be se na pa nso ko nto man da oni mi ni fine enso tv ana se mi cholo to man ma mi ko kan eche ma ya se mi ma fon so bi atem papa eni mi yen to ko abantene mi ke bi che papa okay can be because abantene sim o kan da ana na nti mi masem na o chi obi asem bi bu mate nti wo me kan ba se ma ba ka chim se on fa mi fon so ntem am bi che ana yi mi fu ho bisine mi ni adwuma mi o scan de ko ekusu adwuma ana yi se ni ba mbe we etetua elma ma se ni ma de tutua wan yin san na ba ya we di ko tuatua ka yin san o de ba ya no ana bi ko tuatua ka wan yin san o de ba ya we di ababa ya ti wan yin san o de ba ya ni ba ko fa yin san fi ba oh sa ana wo ko tua ho ka ma ba so mpem me say ana wo ko tua ho ka wonim baabi a wo ti wo baabi wo hye wo bia nyinsan wakwa ko fa ni nyinsan free baabi aba wo si yo because mi wo sekanti wo tua ho ka ana wo tua ho ka me ka je me ba se on pay me gosinti ene shi ma ka si enko nyinsan ni me ka sa wa nga fa mu ya bia wo ma ka si enko nyinsan ni ngu nam ka si mi ani na ma ni ma zare bai na nya ha many months na ka asase me chen mi di ka bo wa ma ne sem ye o date dem u bu sam so date dem me se ma fu na bu sa no mi di ka cho sam me nyem madam Felicia ya we ma fu ya we bra me pese wa no sie na me o me ka sa on ka sa no ye on to bra me pese wa no si na me bisa questions bi a menti ase enti me pa cho ma wa no si e na o start ya na wu chi anyin se ne ho ka yenko mi man ska ko ana do ana do jiska o mo do ko so to ko wo ye e bai o ko ba ka yem say o ko so to kan nya 5 million and I lorry fare nzimi am sene metia kan metia ni kan o ka say 5 million am say 5 dey me 5 no because me nya adwuma fa na free be am nya adwuma ntimi adwuma bi am ya metima yere na mtia 4 million and I lorry fare so my parents o say 1.5 me pa cha na na bodo me piem ha monye we ni ma ye ne na yenko o say call for to silence man na esa na ucheche ye tiefo aso na yenko ye ni me pa cha o ye adwuma nzo me ko mana week mana 100 series aso mana week mana 100 series me kan wasim mama e ko kan sa na papa na ye ni me nya adwuma bi ame me ti me si me ko bi o ba me ko ba be 3 weeks me sorry am yare me ko ba ono from me ko me ko me ba na me diska na boto edura na me yare nti mama kan he man ko me si me kin me jai me
Mesi ka menya skaba na better than it. Untimi nya sai skani ma me de bia. Nti edima ma papa no FM say na skani ko biem. Na papa no FM ka chem say ne blouse ne papa FM ka chem say sa akwa no untimi hwe na ya be hwe ade. Na me say ja. Skani wo ha untimi ka say skani nya dey. Me fa ma akwa no. Ba me nya adwuma ye. Me scam de be ye. Onya abotema me. Odi ma ne bra fe me obi fe me edi matem. Mo fu ma akona sen kam record ni chiro. Me ba ni di matem say ena me jimi for my am say ska ha there's nothing else say abawi mami aka say abawi there's nothing else. Me first kan ma akra. Of any bra for me jo nsem basa no ka che me. Ba ku kra fe me so obekumi na me say me ukuna one day na mebusu onzu 3 days ma na utupo bi san me bla panyi be na ho ma na utupo me bla panyi bi aso ho operate for me sa ma na utupo me bla panyi be bi wa na bla panyi ho bi me say ma na utupo the question of the question ma na utupo asema okay ma na utupo and I'm say bla be number 2 no fi ma na utupo what is ma na utupo ma na jike ni ma na panyi and I'm saying once my many team could chant to me so send my so one what do you know? This one you papa close to me bonus so my way. My bomb way. And I'm makasa honda fasem ko mudasi usuban boni na ewo mu na onyo abrantie we makasa no enje for be fla madam ye ko de fie ho na say madam be mama kasa bia mama obekasa na wo ba cho mate obekasa me ba cho mate kasa de obekasa pa why me pese metie abrantie ya no asem wansa me pese me bisa say da be na tomaneska da be na me yi tete gana say onyi week da na me chese na week madam o de ba ya me koji mapa me koji ba ya week be me sika komo okay week be me sika komo ba o wi ya e ko ha kana emu he skin bi ho o ha kanye there's none say or be ba ha skin bi ho enti ama anyama nya atwe asan na sika ni ho no obi hwe obi ba skin ho da me bi sase ene obi ehwe obi ba na ma obi hwe obi ba okay enti no se wuwu a na wahunu se ansa na me kwa akwafa bayi na mene na kwatwempra ne de bibia tumi si wo mu enti ubisa wo ho na wabisa wo bema no wo wa ha mu na wodi kodie ne se anyenye bia wa ye ready de bebe bia wo betumi ahwe no ana oh mami ene de nyamisa okay enti de aba no enti wo tempenti nkwa ti ahasuo na wo de hwa wo ba minimum ba san hodin na me de adwuma metim ja koya adwuma ba me ba na me sayare na me describe hwe yare eno de eno wo ye ja ekwan ya befa so wo be hwe wo ba wo fa ne mawiase ma me hwe ne ma I'm telling you minim sa good wo de maye mra wo se won kai bra wo de hia no kai ena won kai bra wo ne daaye the last time I me hia no ye ja ansana rin seneba okay obisa ye ja ansana rin seneba okay nti me ba woni ni hia ye empre dodo wo sen enu 15 to enu 15 na che se 10 de ebeboro enu 15 but ebedu 10 enu 15 wono ka se 20 but we see enu 15 impo na che se 10 de ebeboro but enu 15 okay that's great
ɛhe fa na wo de ne kro sɛ wo nkai bra wo di hia no a ɛhe fa ɛna na wo de ne kro o papa fie hotel guest house anasa hene na wo de ne kro me fie o papa fie na wo de ne kro okay o de ne kro a ɛya na wo bi hu sa wo de na bɛhye ho anopa wi anwumra anasa na dwena na obɛsra wo obɛsra me wi anko obɛsra wo wi a okay wonnim bra woni ni hyiaye but ubehunu mbre dodo a woni ne tenaye ansa mu gyaye a wode nyinsa ne bra wo woni ne tena be bo so me sen anase ben fie sen mami dem can say gyaye 4 months time ansa de nyinsa ba gyaye 4 months bo so me 9 ansa na wode nyinsa ba enti ode nyinsa ne ba ye no na wo se nyinsa no enya sen ana wo omukọ twa scan no na enya sen 4 Muja 4 months no de nyinse ne bae. Obae na nyinse ne nya 4 months nti e ba no pepepe. Muja 4 months ansa ode bae na nya 4. Nti eno ano no. Ena wo wu date bae. Oh 9 September. Eno ano no. 9 September. Said you no so can say 9 September no. Okay. Me pacho. Sana woni so ko school. Aminu na wonim one akwase ne pa na wodi si wo bi so ene se ne pema wo Festus me no din komo one awose ne pe ana wodi si wo bi so ene woni pa kro ka che wo mienu ana se ababa wa bigo ya wote hei ene wodi ne ho be hyehye wo tasi ma ye hu ne me ensem de he Bema me no na ekasa. Yinse mi bisa hono, o se edu bag o se yinse na nya wode a. Ete mi bisa sa questions we nyina. Wo na ase ne pe. Wonu ana de ne ho be hye so, wonu ana de ne ho be hye wo bia na onyam. Opo bi de ahye no. E na ode ne ho be hye wo. Ana ase wo de so man, emu de he. Me am say ne pe. Wo na ase ne pe. Entina winnim what you are going in for. E na wo ko ye. Okay. Ena woni ne tena ye nso woni ne da ye no enu 15 na chese dawson. Me pa cho. Se wani Fred yi, onu nko na o girlfriend ya. Onu oba o edi kan na twempena na. Man. Okay. Wo oba, wawo. Apart from obey. David. Onwe. Okay. Wonim nyinsan, wonim enna sex dodo a edi nyinsan ba. Ba ko correct me de ba nti se enu 15 no a emu be 3 na 4 de etumi de ba me bo okay nti se say wunyi na so ene senti a wo ka se nyinsen no enya wo de a ma me wunyi na so because wo na akose ne pe waka ba bia wo de ne koda ye wa kire empre dudu a wo ne nada o si nuru 15 edoso pa wa kire wan kasa so waka say ba ko pe sex ba ko pe emanyin sen ba na se woni nada mako be me fan setena na wanyemu a die nti na wo senya wodia my reasons na yen fan toto ho hwe ade nti am senya me yan say me dia anka that first month ko de ba fie went me am fan ma fie till 4 months ansa na de ba fie a media okay mami me pacho o te hene o te twede eno no so te twede thank you anye bia no what say 4 months no a what na fie wan fanyin say ma amre wo no wode akoma branch bi ena won mo anye na Festus na nanimu hawe ni de bre no na so no na ne botom obie ene de bre no o ibisa o se I was not me man team blasa obi efrem on intema ka say so the buba him manje obi reasons bentia di entina na kona pass so poti ba o see di entina we na say nipa no na yam phone so ofresi madam for phone so madam for be my phone so and on ka say first one on no say for man say first I drop part the rebel or the bar enje what the bibi bebrel e di ade no de brew aduane o de nyinsai rebel or bar minti enti wo bisa nipa kro ne say di enti
ɛna part di nyinsɛn bɛba mama nye wabra wonim sɛ wone part nso atwempena yɛnti no wanisa ɛne ɛwodi nipa korɔ ne nam wadanfo no a mepa kyɛw ɛnsa na mene doctor bedi nkɔmɔ na danfo no a nipa ne fesi ne soɔ yɛhia na danfo no na kasa ɔma yɛ adekodie nti a wɔse man ebia na danfo no ɛne ababa a wɔyɛ nanyam no wama yɛhunu ansa na hɔ yɛtumi aklɛ hɔ ɛnte saa deɛ a yɛnte aseɛ doctor mama wa ha mepa kyɛw monye namba ne sɛsi a na yɛmfrɛ doctor bɔkɔ deɛ yankopɔn adomo captain sɛ ɔkyea me gyina so wankra nkyia kyenkyere me gyina so paa me nua bɛmɛ me gyina so ɔtete mframa mu nsɛm nti ɔsɛ meba menhwɛ yie meba friday obɛbusa me ho nti menhwɛ wo yie ɛne ɛhɛmiyɛ memu ahwehwɛ ni wa baako nka no ani ne nyɛ nan wɔtumi ahwɛ me yie mekɔ amati kyirikyiri cousin wede ma hwɛ ne yie wɔso ɔra nnɛ ɔra nti cousin ma hwɛ ne yie nti me ma mba bɛkyirikyiri okay doctor you better than Emma achieve for mpacho ha ye ban herbal center ya so ye kese a ye wakra ani kumase a ye di adwuma na no kwasam se ban herbal hospital adwuma kese a ye die ne se ye yenkase ni numpe mu adwuma na numpe sam bi ye ha obia ne kotodwe sam bi ye ha obia no ma me se wan fa mbedan ba na odi chini ekofa ba bi fofora wa hawo ho edi enti na me kasa asam na kire wo ukotodwe na esu ne katwie usisi ukotodwe a wo hunu hwe a wo fa no ma me nipa ba akopa nyankopon ayi na si Ghana ha so wonhwe wo nkasa ne unompe so eye Dr. Banpe na wo san ba ho se de wo nkasa ne unompe ko dan wo bi a ma me papa o tu usika no na atwene adenti na me kasa akire wo mpanifo se aye bi da wo ho a ye nyame be kire wo de ne kwan fritititi na ban hwe nkasa ne numpe ebesiye na obi bia wo ba ho bi edi adanse ye se ba ya nhia wo a nka ya yira enne me wo ho adanse die kesie pa epie ma me bia na ye de ade ha hye no comfort 3 good years ohunu ne ya wo nya no ho na ona last week no de be pie ba so ye ma na duro ene wo twa no kon yi ko basa 3 years odane no ho a odane ho no ho te se wo so no ana asa sabe aboa praku nanso so ene otumi twa no kon ekoba batimi ya na ba enyama obiem de na nyankopon enyama afi na wo kɔ akɔbɔ mpaye akɔha wo sɔfo sɛ wo sisi no kotodwe sɔfo mmɔ ho mpaye na nyankopon de muaye no nyinaa bedua ba herbal center eti sɛ wamma ba wadansi die no bɛka dam stroke na ayew ene wo dadam wontumi nsɔre okeka wo ho ba bi enye yie ene ni pam pim aba ban so ye asɔre etopoma atwene ene o sabre kura kwa antiakosi ni pe egu ho no papa enya asam ketua na ade bi enye no ma me nka nipa be de apu bi de said adansi obi bedie no ene mo obi agide ma ne bo obi adansi no wa ko ya me ho atome sa etu baba so ye ya ma me enya daje chase adansi enkoa na adansi enkoa kompo na hawo fibroid usisi ukotodwe usana na doctor sie mu abiebi ma me ntehye wa yare na hawo ba no wo ba no sabsabi yesi wo yensuo ba e de na ha no arthritis na hawo sasabro yesi den sickle cell e de yare na hawo me sro se yen kasemu enu nompe yare enkoa de a mfa nsan ba ho da because ye na nyankopon de Ghana ahye yensa si ehwe obi o Ghana kromo abia nkase ne no mpeso enti sa wo ya so den na wo de kofufa ba bi na ye kotu sika twene a wo kodura so dem kura wo sofo kura be ka che so waso oden ne kwasem wo sofo be ka che so waso oden enti mesro enemaramfo ene omu nyina kura gina mose dem u preach a omo ka baasam se wo yare nko ade afa wo yare koba ene pentecost fo methodist fo presby fo ehenhen fo
obia wa so dem wo ka ba no obia se ye ba o ba obia se ba o ba enti me sraw maame e de na e ha wo osa yare kura de ye nse adaje wo ho ye di 2 weeks pe e na yi free ho enti osa na etete wa wo de na na mo ba bi de maame o ya ha wo ho no kwasem wan hwe yi a ebedi wo dam na osa ni nyini a e ba ye konkronti ba ni nua ne cancer no enti me sraw ena wutie mi ade bi ha biara yese obrebo ne ho aka yese hepatitis ABCD me sraw wo hia obi a wo hia doctor ba pe wo kidney no me sraw eno obi frɛ me ante akosu akotro ko no asini sa yese 3 years ni o ye no ho hwikura enye yo no enye yi o frɛ me ana me se papa se me de 5 minutes take kotro ko no ko forma de na ade be ma okay o se me de me ka be cho na me se sa ka hye bo no foforo Basha would me kwasi abasha dia Nsem no ana me bisa no se doctor me nya de na me so kotanka abra na me nkyere wade na o se na zanka ade egugu ha eye ni ayare kotro ko na o se kotanka abra ana me se nya wa na o se ka wo de be twami ana me se woni me nti aba ho ahomte no o se ade na me se ade ye wo wonche a wutie tia so to twene no eno na ba de besa wo yare be yi kotre ko na free ho me kire no afi wo ho saa be ye 5 minutes no afre me o se doctor wo ba ifo ena me se anaka no wo he we dia na wo he ba ye ni na no kwasam se papa ne se kina no pa o to dwan aba be cheme akwa mo se eya munru we na mo kwaje bia mra asem a kire wo ya fa ye mbusu kidney na aw e de na etiti wo ye ka bia na edi bia ya sede no kwasem mesro ye ka ba yare sa ebe onwanwa sa de bia ye be kire wo no ebe ye obi ya anwanwa papa bi obo hospital card o de ba ye buru 50 ena makọ ha ba we ena makọ hospital we ena makọ we o de ni nyina besu mu afi o hwema nim sa o se doctor de na kire sa obetumi ahwe me me hwe ni din na me se papa ba bi a wo da no mattress ne nye enu anti nye o mu nduro no na enye o e mo mattress na wo da so no enu na adi wudam afi wo hwema nim din o se doctor we ye bayifo ana na me se wo da o mattress no so emim kom na ma fidie na wo koso mu no a kire me se wo yi ni nyina wo mattress no na de ha wo ni nyina abrew papa ni gina tenten sa o se doctor me ho atom ya fare nkano o se me ho atom ma me adanse egwe wo mpe bi na opedi ya chenfo ba wo dofo no a sabsabi o twa ene wa wo ba o twa etwere yare ha no ama wani da so nyina sa obi ba ji sa wo di akora ikosi ma me eya wuye mu niema oye nipa mesro nkoto no ntwene fa no bre ba e be mana duro nyankopon adom ena asofofo maramfo hwanhwanfo obi ade ne ba etini abepa yare sabe ba wo ba adentira ende sabe omo ma dwene mu ka wom ena abruchire fo ikura de chesa adagie nim na kamezi minim se yese abruchire na yare sa papa wo papa omo firi habaja ya so ni pim and nipa mako 5 na me hwe wo omo firi habaja ya fa play firi abruchire se omo pe ba bia doctor ba wo no ma hwe wo ma me wo te Ghana ha aprim wo Akoma e de na e ha wo but Dr. Ba number ni 0244 988 004 0244 988 004 ka kire wo say nyankopon e de wa be hye yensa se ban he ba na nhwe wo nompe ene wo nkase so ma me nya so den entina fie enampam emankolei entete wo na koma emisro diabetes na hawo be ma na dwu jonso be ye 40 oba sikuru aba no wa sikuru aba wo so be sa wo frompa mesra wo frompa ya obeti ya hwe yo obeti ya hwe ma papa enti mesra be mu ba wo ko cheki wo sugar na da sen
diabetes no mo say ye de na hawo wakoma bo pare doctor say o korosoro kosoro uhu ya twa wiase nuane nyina doctor ba de korosoro no de 2 hours ene yi free ho ema wo ko die aduane a wo pe e de na tete wo asthma te say wa yare e de be na hawo mesra wo hia doctor ba a chen for ba pe hia mesra wo Accra ya was Spinters Road 18 junction Kumasi ya watonsu agogo Mesi Accra ya was Spinters Road 18 junction Udru wa taxi rank for bi wo ho buso omo se o ba doctor ba so ye omo do baba Kumasi ya tonsu agogo station wa wo de man na tonton ade wo ho na udru ho a wo se me hwe doctor ba mesro ba bi a wo se doctor ba se biara no ombe kire e bia na ya mo yare so ana bibi kire wa dweno pesa wo frɛ doctor na wo ne me adi nkomo Mbajo me number is 0244 988 004 Srawo frɛ beba Dr. Bana ho komo bia opesi yedi bia no menya bre no wakasa yankopon nsira wo nyame nsira so amen dog ah hwe me ye ma hwe ye me amene command report my captain report na mame oh good yeah okay ya samba studio sasa bia ntino e brain tino yankwa ne tew me say wadan for no Festus wadan for no obi free see ne phone so say Patricia de nyinsan ba menye no yenye wadan for number friend no wenya adai me phone na me use iPhone ashwa number sin ya kaso enti woni na ja dan for yo yeah one friend will be since wo phone no so essay yeah enu nti wonya na number no yeah you chat me bi okay enti sa unknown person no sa ghost no a wo friend wada sa nipa no wo friend wada for no a wada for the phone e ma wo no woni mo no minimum o te hwade akromu ha your friend is saying bibi nti mo ni die tira bibi nti mo ye hia ni din papa ene na wo boa se emoti nko me se when to me am mo wadan for ni din dia ene no wo bo trim ena wo de ka bibi ene na aboa me wo hwehwe ne number no ama ya na wanya call na wo fa minya call me ba nene wan number na wo pe be ma no ode nyinse ne kwama no ne number na wo hwehwe ama ya na First me patch me na me bisu asem number ben me bisa se girl no ni pakon of friend ni se na madam for no oni pakon of friend wadan for no hwan enipa no of friend wadan for na wuyi ne number ama ye na me patch mo friend na maye we ni nipa ka se yin se ne ba menye no part de be me he ma anje me patch mo friend na maye se sia o se hwe no wanje he ma anje okay na me nim say wo say enipa say wadanfo no na eniwa me pe madamfo no de dabi na nipa na wo ho de wadanfo no ye de yen me say nipa no wunni mo no mpo ono na share da frɛ wadanfo no but one thing so de nyinsa no so akwa mo bia me mante ho ayi bia na wo say otna ho 4 months and son wo de nyinsa ne ba but wo de nyinsa ne ba yen so na nyinsa no so anya 4 months pepepe good me pa chu wo ne ba wo ba wo nyima da pen woni ba wanyem adapen okay bra woni ababa wa ihia mu de di kan me pacho owu sign bi won ho ache say na onyem dada ene ono bedai na me ka say me hu bi danti me hu no but when ne try nyina no obesra won nyina no na won show sign bi ache say wonyem so na won temi njen ena oba wa cha ne bi abe 30 minutes no ko watch ampo 30 minutes there's nothing else me hu se bi ampo se bibi mpo ha ebe din se bi me hu okay nti there's nothing else be me hu se bi ase na eko wako school the same maybe ss uye ss te said you no ankasa ewie ye no okay wow still what da so gina wonan so say nyinsa na akoda enyo dia me pese me hu ade ko potinti a ode me ba ode wo ba ye ne say one wo si nyinsa ne nyane de enya wo dia two one hwe no o ma me dwetire no ode ahwe no ti wo sese o ma me sese ne ka ama watua me pa cho de ode ba ya no abo ama ne ba ye no aye mpapa mkoji ya papa mka asime nkoye yi nkoji nyinsa na me bizanza na me mfani zika mano
me pa cho wo na nyinsani a enya wo dia wo tua ho menyi asem no a wo ma me kan ye ne ntum da biara da se chenchena wo ye nipa ma me fezi odi kaka chemse menya abotranza kana ma ko han wo ye ana si osafo no si debi first nipa ye nipa ana me ka cho say den ya no krebe den e be dead da ben e no krebe dead ya je so ye DNA why you ready say be ye DNA me honzo enti no krane be dead da ben because we wunti na ntimi hwa akora ne yie no so o ma me ka cho say oye nipa entije na wo ankasa no wa huni mu nkyira wo sa akora ne nya wo de a wo sika akora wo de ma ababa we ma ne de ahwa akora na be ye oya enti nyo ma me na be ka cho say je abofra ana jimoja enya wo de a now o pa che ye say what da adwene ho ahunu say akoda ne ye wo de a enti wo je ana de wo ma me kan ye enti e na wo baje akora yi ma ye hunu na sa won hwe no a yeso ehun kwan ya de obefa so bema Ethiopia eya wo dia ana sa de o ma me kan ye nti wagene saa oh duty de ma me kan you tell ma me asem e che obia ma me kan se do mate enti akra ne nya o dia ba de o ma me kan ye nti a de o kan ye nti am so enti akra ne nya o dia ba de o ma me kan ye nti me pese wo si ni picture yen pe anwonwan sinipi o akra ne nya wo dia but utie wo ma me asem nti wage ana se wada adwene wo ahunu se akoda ye o dia me na me hu se me dia enti still onya o dia ana me ka se duty de ma me kan enti enya wo dia me pese wo bie wa no ka me pese me ka sa hye wanum mintimi hu se me dia o se nya me dia enti die na ba me ehunu se ye o dia na se nya o dia because wo kom wo ne dai wo se emuru 15 ase nuru 15 dia wo kan ya no se wo ka se ba ko pempo kra dia wo se enuru 15 na che se be 10 dia buru wa gurum wa dosem wa dosom wa gum papa se wanyema ke kwaje ma me na woto abetie wa akire ho no ne de odesa enkwan no anke de ma ne wo sa wo die frime se wa wo dia ananya wo dia yanya nkoda wo dia ananya wo dia mante me pacho kasa gufidie ne ma meye waje ene ya kache wo ma me ne wo papa won wo fie se ene ya mansa nyina sese de wo hunu se nyinsan no ya wo dia akodai ya wo dia waje sabe ya ikire wo kogina baabi na okokan ye betumi atwa wano asem na ye ya bo na se court kora no a ye de akọ na ye hunu sampa wo na akan ye enie me pa cha ye tie me Festus enne me wa Akoma mu Nsem Akoma FM Onua TV magia tum se akoda yi a oda Patricia na so no me a me kwati anoba mage yankrai Festus meet you Bema meet you Nani what's a bad day? A bad and say Didn't know your doman on a dear one a bad day. So would you not to me say wo ba and a bad day and I said DNT. Oh my no papa. What say Nadia? What one? What say what dear? Me pacho. What's the name of Quantamo? On your banner do. On your banner that's sorry. I'm blank here with your banner. On your banner that's sorry. Echo in Chama dear chin. On your banner that's solid. What madam mebo ono na tete woni wo papa ntem na sa akora no wo papa atete woni wo papa ntem
na papa bra me fa lo me nka o na ko fa de ba onu na ka ne ba ne de ne ma wo me pa cho de bi so wo ase papa ebra Patricia ebra woni Patricia o ma me ya ba she boni ntia mpra no ebra woni Patricia entwe mpra no na woni ma me wa asem na me nkasa ho kwamba God enti wo mpna hwe ya woni Patricia kwọkwọtwe ye no na amo ma me ba mu nti obu abo no enti na me bisa o se o phone no de beba ye mfa phone nya hwe anyenya bia no akora no na no wo problem anase mami na no wo problem a mami nti woni don fa ma akora no mami nti akora no ayo dan aje one man ka de hamia there's nothing I said mami me ka no kasa mami waka kasa ebra me dia ma wi dia edi asem ebra me dia ma wi dia bra biem na me fa ma wo me won say tamana me diska ko ma akora no ana me hwe no o ka che papa say me ma friend phone so edi na tem ana ma papa bu fui ama bantene ka che me say o papa makasa ne ho mami tuaso mami kasa me so ran kwa na tuaso o so ya kwa me ma ka che so sorry tuaso oka che ma papa say me ma friend phone so edi na tem ana papa bu fui na papa ne me ntokwa bantene ana papa ka che me say ntina ye dia hwe no ma ensin ho biem ama ye dwo ahoso na menya income kakraba na me de ko ma no akra no ahona menya me income source of income kakraba o I am the command I'm an sharp round. But what's not because I'm here, you may free one. Dear Bim, Macajo said, Miss Comoko, you, but I'm a Cobana. And you say, be a grand meeting, Cobana, in from Munchim and Moko. In some quarter, I'm Papa Mamma said, Debbie, start Mr. Cobbins in Burma, in the Metan in China. No to me, you can't Namina, Namina. None of this can call. But when you say that, we must say, and I'm a position man should be. And when you have a Asian plana, as you may be an eye. And na mami wudi na tema naso weni na tem ka bre kwam didi na tem wudi na tema naso weni na tem mami oye o e dey asem no ka che o me ba cho me ba cho yakọ fie ho na ya de kwato na enimu no ya nkwato no nti epi abonte na ya ba na me yehia na yechia no eni ewura fie ho ya kwape de papa nti ya wo na sister ba akọ frɛ ne papa na oba ne ya de to ne papa eni nti ade achia ne san ko biu ya san ko ya kan odi ni kuro mu kasa ka cha ne papa se yin se na nye ne dia nti ho a se on de wakọ law school nti wanhwe manhwe ya me pa me nko bodua na me ma ya che ne kura 1 million e beje ene ya me ne ye gidigidi wo na me de to speaker na me kunu fra me se memla me kunu fra me se me nyai asem na memra nti ade achia Monday na ne papa ba ho odi ni nua ba ma na me hweden mo me kunu ka se mimpie ena omo ba nti omo ba omo kasa ni mu no ana ade achi ya na ono nso ba ho ena ode 1.5 sata na me odi watamasem be na o ka kire wo ya kasa ai e wo papa ni wo de papa ni nim enti nya wo na afra wo papa se wadi watem baten to kwa ni si ya wo papa ni okay meba ama faka crash mami Obi angwaje diamond insecticide spray and coil afei na abadwa so eye kama papa fie bia no na abetime do ho ato so reliable effective ebo no so da form ebo anketenkete entontom nom ne ade ni nyina no na ade betu ono ase asan so agya ehwa papa ewa ofie ni watena ho no ti bomade na wonsa enka bi afei mu amoto no so mekamfo de chew enam se no kwa ne coil nom ene hye maako edumienu uyi box ba ku sei a 12 pieces ene hye woton wa ho fa so do so papa 0303944676 0303944676 head office no ewon krai tudo one more eco bank ekire ho a okan shi ena makola so ubenya bi atom afeu pebesia e dia short emergency bi rent ya so kwada school fees emergency ni ade ni nyina nom ye kwaje besia ne bi e wo quick credit investment we dia ntoato abi anim kofo abusua pani bra ne wasase na afe na kofa ofie nkrata bra aha wo mo de wo mo nya ne sa eno a ne wo Ghana ka na emom no moje besia na ya muntua na mse bi mo ka den papa wo mo de na so je besia na fa bi adwuma fatete wadwuma na emergency bi a ababia na fa twitwaje ho na mse na de quick credit won mama besia bo ayes
simple cra Ugana card no ena ehia 0596920833 0596920833 Kovi organic tiger nut powder ne nipeduane eni andagye eno ti entrance ma yade ne mansa ne apano adrum dane dauda sani bia wo hia Kovi organic tiger nut powder eya atadwe a woni mu no a eno on ma hatayam ne kama eno ti da bia da wo so de ensuo de no asebina de hono mom na wa bo vitamins ne minerals ahodo bebre no a ena ewo mo vitamins A B1 B6 ne ade afen so kura no eba ne se calcium ne potassium ahodo ne nyina so a ebi ewo mu a eye ede ma nipadua no aduane bi a wodie bia ne se ekoko anase enkwan aduane no wobetimi asabi ede afra Premium Nutrition Limited and a day aba adwaso poku trading Freddy Men's any Wisdom Amachi supermarket at Water Junction honyinanom ubenya Kovi organic tiger nut powder ni bi at home 0505408862 0505408862 afeya de tombran wa ede de wamode soya beans emo and afei wheat wamode ayenom eno na mekanfo ede a kire ne din ede home sweet cereal legume mix eye Tom Brown enkwada timi dimpanimfo di wobi atumi di na wo cholesterol dose ewo nipaduam mekanfo de kire wo enam se fiber na ewo mne dose papa wodi bia ete cholesterol no so kura eyi srade ne anwa no efri nipaduanum eno a ene sugar ne milk na chesa no pakoko no anopa breakfast no aye ready mpanimfo no kwada ne nyina no ebeso obi aso na fe yatumi akonwuma so 0246697358 0246697358 3p garlic mixture aya garlic edro ena chese aba adwaso bibini ni nsa no mese wa mo twe ne kroje no ensuo no yamfa nkaja emu ahode no edoso papa wo ye ba na utie me na wo kwa fichire so na enu na nsa na atwa obate yi hasa obi on mane de ne he eba se yi ase basa bomode ma ho sanka 3p garlic mixture ena mse fichi kro yi a ene hawo ni nyina no ebetu ase e de amawo afeye maame no ma pressure etete mu no bomaden na wonsa enkebe nam se we no ete pressure no so kura e ma no kofom de wa kese amana broso de the sugar level e wo soro de ogunsuo ntentem anase de ogunsuo a wote ya wadro e 3p garlic mixture shade so de be mu ahunu se dro na meka ho asem enie no ene se e wo glass to mu a ehwe ho a epai garlic and so de so na wo mo e de ato ho we every Piwak Naturals enoti afre 0201 0000 0201000021 baby a ubenya wallpapers a efe and stickers blunt curtains original curtains bar TV strips light airport chemicals and afe waterproof chemicals nyama ne de dɔso pa na Kumasi de Alaska Star Enterprise wo man Ghana nyina baby a yaje to mom say wo original wallpaper no Alaska Star Enterprise eno ntisa wo pe kakra bi de dwuma anasa wo pe bie etu aton no Abra Alaska nchen enam so de abrochira ba Ghana Germany Canada Spain USA France Italy ena wakrasa ne pay nyina ede aba ne nyina no efe ebo no so edafom Kumasi do Mrs Anoche Plaza Prudential Bank danwa emu and Alaska Star Enterprise also edi ne dwuma 0554114878 0554114878 Yankwa Dawood Herbal Hospital, Nyankwa Pomodian Ejane Nasho, Enro no, Dawood 360 capsules, Dawood ointment, a year, at the Mawa, Usisi, Etaya, Uya, the Asasabro, Etete, no, Bomadena was sa enkabi, waposu yaninanum, a Dawood 360 capsules, and an ointment in the num, it woman topa yeno, Natchez what the ointment no so Srasra baby out yano, a betu yanin say Ama Nipadian Aden home. After the account also a Dawood Herbal Mr. Malaria, it was here one time, Abwa. Amwati me di pa mani pedrian ejane na so sahwini na dro no eniem bomade se herbal shop any pharmacy shop bi e ben wo bia no wo kwa Dawood enupa yi bebisa na wo so waje wo de national shon wo ye ba penfo wo makoda nu fo na sa koda wo nyanya mfisha du miensa bomade na twe ho efre ho 0201681717 0201681717 Health Alert Clinic also yade ela stop wa also adokoro wache edi mfidodo ewo so semfie duono bobodi afa ko Health Alert nam se bibidroba ya wo mede tu also yade asekora wonya ne baby a agi se Health Alert won makache yade bebre ka ho yese eye chronic na ne den say hypertension diabetes afei cholesterol no na adoso wo nipadua wo awuntimi na wo ye adwuma kakra bia no abre wo so do ani ebechem nam se hode bibidrom any organic product no eno on makabo
mom efidie nwanwaso so ewo ho a eboa yade ene na yaresam enkorabata no ewo madina kaso apokua se ashaman ena feita krade 0242518865 0242518865. Okay, that's it, Papa. Hi, Akoma 87.9 FM. Akoma mu nsam dwumadi no anu aso ebuso a wutie no. Na maami ka se waye no, o se wonya no no nti wo papa kra adwuma waje afri ne nsam. O kai se woni me kasa no, o start o ka se BBC ma wo papa kra wo keka bi kire no. Oh me say me ne kasa me keka wa. Nti wo papa mpo no wa keka wa adwuna kire no na maami. Maami no onka atemdi kwa mdi nche. Woni na hamso. Onka osimi dinatem. Me say woni ne hamso ana woni na hamso. Ya hamso onka atemdi kwa. Ya hamso woni ne hamso say. Me pa ema me mo ka wo me kosia na me kwato ye no. So wanka se me wanka me say kosia na ye kwato me mo kan tsa betwe me sika no. Enya no na ehi. Aha. Enti dinti na obi se obi so duabo wo. Chene se kesi so se bia. No, me say, who would you say? Man, the cow catch a whoop papa. So, when did I tell me to the papa? I with her. And we need to know one more judgment. Why judgment? I could pay my for Friday. That's say, when you need. Well, be a what to me, I could and our body when you say, what does so rely on no papa? Edge my day. Madam, Mamma, a cousin, I was so abo because as a Ghana, you had them ready, you had them ready, diagro. And just say, Obia, sorry. What yan near maybe I said, but once some will see a keke and some were Festus. It's an hour so man. I found Matthias here because you have no so on to say. Oh, there be so and someone what can you now? No, just say me wouldn't be a free mo. Me wouldn't be a free mo. Good. Say, I can't send out the bemano. Send a mother bemano. Weekly, week me 50 Ghana. Week Rubaman saying 50 Ghana. Week 50 Ghana. Woman, the last time a man is cry at a bay. At a bay. At a bay. 50 cities. Obey one to needing. What to needing? One to needing. A crown penance and a bit of what you need. You do did to subscribe a year for so. Mammy, a cups on pay. On per crass or deem bed dinosaur. Oh, say, I say, we arrogant, Kakra, winning. We arrogant by winning. On your kind, I say, we arrogant by winning. We are, we are very disrespectful. And not in our papa in son, winning. Mammy can't you? Le papa so nya adwuma no fa. Wo wie SS me bo. Wo wie SS. Le papa ko kan ko didi na tam. Wo tu we kan bi kire wo papa. Wo mu ade. Oh say me mo am oba yin nsam kra tse ro keke bia kire. So papa kana oka waka bia kire. E ti sa ma mi ka tse wo se wadi na table a wodi ka. Wo se ni won to be so ya no wo so ba no. Wo so ba no. Say all kinds of me arrogant no. Obian character. So who the anete say? I don't know say me mu. Who the anete say? Obian character but on can say me my friend na tem da. Who the anete say? So me na yi pen. Week bia me man 50 Ghana. 50 Ghana me because me adwuma titi bia. Ti wo dey twen yen. Akwa was one pen asem po mbe so obehunu nanim. Akwa me kan say o me ntem ma me kwampo. Ma me say ko beji akwa na ntem na ma because esa na pressure ba mo. Okay, yo. You have to arrest him. What do you say about arresting a part? Because Nsem say I'm just say okay. This is I will advise for DNA. Marco, look at the baby's mouth and that of her father. Okay, Marco, the boy is not serious. He needs just one slap. Who hanka ko ni soja ba ko mame na me nsaye me ya
ehwe ni sumu a menya bi mfa kwa ye de meye akra me mo akwa aba mejozo akra na no ye maame bi ye maame dwomo nana dwomo maame onyame onhira wo pa onye okesi o Sunday presidency okay nyame enhira nana dwomo o say nana dwomo se wa nana dwomo papa onyame enhira wo papa na we mo dia no so Sunday ya na ma we dia yensa kapa nyame enhira wo pi yeda se won so utie Akoma mu Nsem na abrebia na obeti se ye bibia ma obi no won so o support ye Pastor Julius Akwaba na Akwaba na Evangelist Akwaba ya na o mama Pastor yanko yanko adware chia Ghana fo nyina chia tie fo nso nyina chia sofo Amos I had, you see, this time I am a tungo for say, and you who our your cousin will be say, Yantity and city, see, a mamma and human baby or what, a quantity I pa. Now, here, a brandy, he said, yeah, City, our Casaya, from so sharp, says so, Casa, Eddie Cisse, or really, you wouldn't answer crowd while Cassim. Ah! James almost as I wouldn't feel saying. Oh, now some crowd the castle was set 7 previous hour can't send back what I play. Now, when Jimmy and Cassa. I don't know yet again, has here, you say, will be a and can't tell it with Jimmy. Yeah, mamma, you will be Jimmy, men can't tell it with Jimmy. The Aquality, how are you in Patrick? The Aquality still are walking. Say yes, a human amente. Me see where now you are 3 so. Said you know back on the patrol, I'm like catch no bank on contact. Was it so move 15 times in the Anyari? It was another producer 15 years, you know, just a 10 or 12 for there. Now the 1 year we see here. What would do be Basso will not dumb do the enemy and Sano. I know I am a few and it is a few more. Oh, now Sally Moon, Yakatasumu was done a man, Yakuma, just say your money, bro. Aha, a crew woman out here, Sammy Bama Bama, say, Abba. Abba, by a say, or do, you didn't see what to do, if you know for us, I'll not be saying. Abba, by a say, oh, and yet, Tia saying, in the name of Amambra, in the name of any other, and then. Any no man, any a man, and you and look power why you didn't come because or can you say a behamo? I have so full 2 4 saw them say. So only Bama Walia, now say we didn't know Janasa and Chilchama, the number for both you are Shadako Fanchesa, you are Fanchema. Now, we are the number for India as a man I'm digging the term. Look at the way letter today and we almost start for us because almost just a Bama protected on possible good years you bedroom. Look at this. Look at prayer for society power. Now, until 200 oh, born home by there's a damn like I saw no more pension. And am I or didn't you and or you? Well, more swimming, sir. You know, the measurement in here. You see, woman come quick play in Chinipa. No, sir, how no fees are. I did catch him when Jim Anna. As much as they can have me, and so I'm putting him Jimmy. Also, Hannah will be catching this with Jimmy on another con. But I want them all to us. Dear me, Jimmy, dear Pana. And one all right to say, you know, catching who's watching, but opening that or Casa. Look at how we have been trained. Had your clear what you have. Ma, Miss Ghana for. Miss you. Yebenya will be bar, will be Nyado, Quasia baby, I wouldn't win Yansa Kwama, where you are done. So I don't make catch on. This was out. Was out. I say, or Americans about for donation. For donation. Yeah. Or the Obama, any deep, you are bound on the screen. So I say, a young Yamabasa, but a year and I can yes, no cry, yet Palma. Can you remember the Hanka go for me? Jadi or Moyano? We are about to go for trust a young to
we ba betena ha say men kasa o de nya hwe o say o kana kire wasem a o betena ase asem bi ne ho kan ya kire say e nyansa no obewu ha wetin akwa fu bi ba ayi si aba betena e toto ayampa me de me se Ghana fo me hwese yi ti atete e mani yi akwa me hwese to be 25 years kra si asa no na 25 years kwa wo nya o de mo say 20 kwa wo na se hene se do sikeka Nsem se de okofo oba aye no asa na oba fofo te batwa de dachi be yesen aso ye wo baby ofi a ye tete nipa na ba be ye obi he be enam e ba do hu no mobo na onfa no bono nche eya na eya me ya wo we na ya ye se ma awo no ababa wo fefe no me ya me ya no because ma awo no ya ye di wa wo boni a wo to twenka si wa hu no ade na wo nya wo boni na nya so man ka bronze wo tie ne share o me ma mi ya wo tie ko me sense no ana ma mi we no ye jai no ko de Nsem wura na ni o ye jai bronze ya o de Nsem wura na ni o da ne ani so de wo fi ya na bo na nya wo boni a enya wo boni a enya wo boni anka abranti betumi abani da no aka sama mi we si du bi si wo ko betumi agirija nanim aka kam me keka ma adwe na kire no me keka me da mi tumi waso woni na ka ka bia che wo na ma mi we na wo ka na enya ma mi we na ma wo papa pam wo woni nso ade mu ade na ma wo papa pam wo na se wo kasa kra tia wo papa agade ade na sese wo ye akapa ni abrantie so abrantie so de won si ye die hwemi na Nsem bi kra ho na wo mo keka ya na me yemu ahye me se wo de me kwa so wo de ya chi me sesi a enye 100 Ghana na wo twene be jama wo na wo bo anya na no kra na wo de ko mienu no amfa akwa de to so me ya ne be ya ni bi na kanye sa aka bronze o me wo ya se woni na jai format so no say format ya abra o je na trabiemu some young men me am from the some di ba talk ra since na make us she said you want cause we see how we me akora ne de me ngini ntum me kase me de na to ho a da bi so o se akora ne ye ne dia akola ma ye ne dia wo anfa nkomo obi a woni se woni girl yi na dia obi anfa na woni obi a wa baba won fa ne won fa ba bia e ba ne ye ne dia kwase abu ontia ana na akora ketu wo ye sa de me ka che be maame ne maame te ho abata bi so ya abata bone omo ya bone ya kan che wo mo Nsem bone no mo so maame wuti fie wo no se de wo tete wo ba no eno na ode apie no enti mesra wo de ode aba no ode aba e da wani so wo so wonje waje ya je ba so aye wa sade aye ye ka ho ba ta papa sa mre nhihye na fa ko no na nya sa wo ba no die ye be kire ni nyansa akora wo ye be kire ni nyansa because say de no fa no wade no 100 Ghana na ye police for be gia ma nie enye 100 Ghana no be gia ma wo na 50 esisi ye kire ni nyansa enti first to say sorry akono wo ko suye nyansa na nyansa ye ne be kire ni ayam ama na wo say yes even no fa bi ko ye obi ba fo amen fasa akonya wo sunda me presiding bishop wase onano akonya kesi a wode ma evangelist wo Ghana conference akonya mi shira na ontu nkom ye da sede wo nam aduma nyame de adom so ye ma asori eni asambakafo ye da se ma abrante ma amena ni tulfu kakra o sene ma me awu mienu pe
na me ye panyini ma me free na ka kira wo sa aka wo man ba ko pe fi say we ni ade papa bi ade ma for ntu so obenyina be hwew fi say o sha brabo no ne esma o keka na at this stage we pay juma kwaso amata na yare on pay juma enti twade fo mo fa boni si abrante so we mu so daka mu wo ya kesesem bia enye wanwa se obekosa kawa enye wanwa because on pebre ena wonye na dun so obobo bra na o shatare fruit and town we free twade odi anante adu ha na ntia aduru kwa na dotuma ka dia kare we bedura bisi why na shedi kai ni aboske ya aboske na ni sa aboske we die free he enti gala wudi abojo wo jere wo ba na she yanki yo boni mama mejimedi olum we won no ni na do ye enti ababa wo tintu wo jere so obidia for nipa wey what will make you what in your draw conclusion say don't be kwa police for what ya embassies and what say good police service animals kuma ya twadia police for ya best na branch do twadia we take the matter up because say ya de ba mo ho what ya magan na be so 100 cities nti dia na mba ya ni biu amshafo Ghana mrante yedi nyame sramu abrabona amodi ba wiase ne mamu nkase obi na eyam mamu yema no kojira me bia na maami fie nye ena papa fie because o maami ahwew atiti ni mo ruwa mo wie sukuu hwa abrabo wodi be sia maami ka watwa wo so owu so owu mienu pe ka watwa wo so onya banana wuti akase akwara kura wompe so odi di bato so asam na waka no won hwe no wa redraw statement we ebe friend ba wunya bi wubio na me bompa yese wo benyire ache na akwara ba be yeye na wo ehia akwara kito yo kopiska na mo se wiem ma me ne ba hena de nipa ye ntontwene ni 50 series on fa na de na watch 50 series o me dem yema ko fa na de mami fana de ko ni fie o be hwe no na na ta ka ya kire ya kran be ka so ko hwe papa awo bone ana wawo na na wo se na ti sa ye so fi je no se what till ba over 30 years ba man tia kapra ba na akola na ani mami aso papa nti wo be hwe no so wo hwe na kran na nya ne dia wonya DNA sa be ye DNA o be hwe no but wo be hwe no so ya nko hwe papa ye be sre Ghana mrantie da bia me kamese munum atopato nanso mu se munyum kwala hwe se ya na beyamu na mare so wundi di ko school so ko school ko sua de na wo problem anu wada ko hwini we wo gali wo chese mama ye mawi me that say I mean so say I beg you it's here to control your heart but don't be insulting tell your judges me patcho better ya mom so wa send me message no wa better ha no enia mo samo na wo nyina na ama no fra Ghana no ya kata so gumfu ya kata so enya de so me pa cho wo ya no jimi ayen kan je to jimi obi maame me nyu obi maame o che me minyu obi maame ya wa han kona ba na wa han ataba na wa han and send this message ni biem mambu ya ba ni ye pe ya ba kura chen no for na Nsem ko no ha ya ka no kura chen no se ya no mo ti kura na pa wo ti ya o ti kura na se ya ka no kura na ni pa send message na ni pa enyo se suba o maame enyo se suba o ya ti o ti send this message ya ni watch let na so o se e di atem no o sim happy birthday Nkoma Nadine enima fojo se Nadine yo se Nadine Nadia Nadine fojo we if wo maame no papa la podua ya mo de man ye nyame hira ni Mr and Mrs Fojo kuma nyame hira ni o fan pa wo mo e jeso nyame hira ni
Onye be penny papa. Ni mu nyina na edi birthday ni bo. My birthday na. What's up now? Happy birthday to you. May God bless you now. May God bless you now. Go international charity appear outside and and kind birthday. So what happened? Ọsẹ ní àwọn di oyè tìrìtìrì MTN fún ọ̀nà káyọ̀ mi ẹ̀nà Access Bank ọmọ náà káyọ̀ mi. MTN fún ọ̀nà káyọ̀ ẹ̀jẹ̀ náà yàrá náà kọ́ ọ̀nà wa ní wúrẹ̀ fi àbí nṣiná ọ̀nà tẹ̀lé ní mu kyerẹ́ ọ̀n pẹ̀jà ọ̀n fi àdùnmọ̀ ẹ̀nkọ́ àdùnmọ̀ ọ̀n máa bẹ̀ bíyàrá ẹ̀yẹ Yéṣu dé mu. Thank you. Yeah, that is why this morning I speak English. I thank you. Amen. I really appreciate you. And I love you. I love you. I love you too. Johnson Yamisha papa and yellow pop said ya baby asimam hu ya fe wa mam hu ya fe papa na and say ya hunu hwe Johnson wo kuma se bomb so no meet me the sports no dey do share SC 70 so we ya me so meto so she na me so ma she bi na ka say assemble na wo ken oh she me sure so ma we yes Josie no pempa we near ma fast no WhatsApp Josie abroche na wo be pe bia man fe Josie e was 0243433465 0243433465 Josie fashion eno no sa pepe so na she's there we wo no and I am makeups come mama me reggae ashe she's there wo kuma se bom so ni meet me there wo sports stadium on Unity Oil and the enhwen mu fe she's it was 0249155776 0249155776 and your fans every amanane about best ya pa Ben Vladimir Ben me buy na Ben etmechi awon den why dear papa and let me say and about become the YouTube TikTok pa and the essential ne o maame and the backcast and so everything has say ya so ababesra yen ya mamu nyina akwa abase e hudo nti mo ba Ghana watumi abehwehwe yen ne amati ya wasisi ranch ho bonu ede ama so bona da baba bona no o baba bona jua e wa na be unse bona de ewo yo ani e kwaje be practices na ye fa kwa ye fie bonam se e kama pa wo mo ne man de kama no kwase bo bia wa yushu bibia di ho dansem wo mo tissues no e down so toilet rolls ni papa bi moto kama wo di siesie ho a e koyie papa kitchen towel no e bo ma wo siesie kana mse mo odu wote pepa wo ya wasa de nhwe mo achi mo wasa de pepa bi e nto to ba ko se ye chepa ansa na packet tissues ya de kwa yasi ko shu ya dofo na ya de nam krom pepa enfifre no so ya de free bell pack ho nam sa no wo de shu sa de entertain ko wani so ha wo de pepa enfifre so a kama entertain ko wani man distributors no ya na mo afra na mo so to be aton 0551144400 0551144400 New World Scientific Clinic and Diagnostic Services Dr. Nimo Ntima Bobi
pa wa sua dem one doctors akuku da mo da bia da wo mo sua dem premprem du sua dem ya de awodo ane ne kura nkronti na doctors no da bia wo sua dem eno te ho de wo se enkasa wo de wo ya de ne kura nkro so sa wo de ne kura de wo mpa so obetinam se abre bia no wo no ewo mu a ya de tu ya de ase de ma wo efidie nwa so so ewo ho eno tu ba ya wo mo de fidie no do kru ni padua na hu ba bia ya de no wo pentempa no a na wo de bi duro kro je na wo mo de tu ase de ama wo eno to ya de no variances and as a fibroid wo de no ba ma premature ejaculation rectal dysfunction no ni ade no na enko ya na sa wo shop no aye ketekete hia no buso hia na wo bo modern ade akona ni titru emani mema mopa wono mo fanko panisa hum repair ho no siesie mu enam sentafo ne nasane de Ghana ba mu ha sei eno an obia ekọ akwaji de encrash no so sese de wona be pie mu e wo cycle photo Ramadan mu eben go filling station woni Ernest Chemist edi animhwem Kumasi Atonsu Monaco Junction Adansi Rural Bank edi hwepe 0244087687 0244087687 obapi fo bia hia Eva pad nam se ba mo guy I wanna chi why I say come about who buying e free infections ho I don't think we saw etoto niema niema wo de kwa wash no pad e ka ho no ya to Eve labor pad e guma ho do mienu Eve plus and Eve normal e kama pa e bon so e da from 0550000990 0550000990 afa bo grofa herbal tonic nam sa do be siesie ni padua no aba ho buying e free infections ho why are there chafe na wutie a edro ni ebe mo ahye kama right part no so ho baby apesa wo hye na ho na be hye kama e de ama we koko e na wo mo de ayem e mo ho ne nuo ni de edo so bebre ma ne mema wo bia etimi enum bi 0244596532 0244596532 Rocker Clinic Limited Emma Pakum capsules eno ene mema no e de ko enemu mreye ama wo matimi agina wo mo na so afi eba ni se asekeka ode pua ani ade no a eye Jericure 442 emanaje so ache sa Ven capsules enso ye ede ma wo awo prostate ho hawo de ya no wote heat e woni nipaduam se nipaduam anasa wonamuro mu anasa wonamu na wote no a bomade ma wonsa enka Ven capsule metfagen enso bebua pa ma moja de afusani wo nipaduam arthritis de na dwuma e de okore na so wontumi na afi mema ne ma na moye sportsmen no ya na ma musa akabinam se wo bi anase wadwuma no na na wonya eprabia wo be fie no ase metfagen capsules so amini bie na eto ase edia ma ne mane wo se akokora ene abrewa eco jogging Rocker Clinic Limited ena dia abadwa so alaba abuabu station woni wo panisiko house no edi enhwem 0244183230 0244183230 Currency Ventures enu papa Zahara Mesha G capsules Zahara Man capsules ena fe hindi herbal mesha Zahara mesha ni G capsules ne carbon edi to gono syphilis candida ena fe nkikaya hodo ni nyina infections no enwa anya disi ano kwan mane memman sawan basa e sha se na hine watia mafia kuro se yatam bomade na wonsanka no ibe afa wo ye be mana memma ye no begina so pade a wadro no eye Zahara Man capsules enwa na memma ni nyina ne de wo bia agye atum wo mo se wo begina so chepa afa hindi herbal mesha etu malaria typhoid any diabetes asekura abwa pressure for no ate so kura e de amount 0248569335 0248569335 Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services and emano ekwa vagina steam no ama wo ma ye no confidence level no ekosoro pa wonya koye bi se ekim emfa no ba bia match no to achew emfa no se wa prepare anasa won prepare enam sa himfie no wasiesie ne kama abre bia no you are good to go eno to you ba mesra wada bomode ko na exclusive vagina steam no won ye bi pharmacy se ewie no won si aye yurukuku aye ne na wukuru no to achew mesra sa wo mo wo se opese nyinsen bia eba dia ene ko Grace Gift wo de biduro ba man na wo de atete awontam kama na chesa wo so kwada no wanwo no time a e wo se wo ho eso afedi opa wo eso ede nani ebekirem yade bebre de he ho de biduro ya ne sade Ghana fo nyina ajatum Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services Kumasi amanfo mbarekese kwani so ohwim ena won ewo afei enkran new achim water petroleum banglo woni Family Life International School no ena edi enhwem